O te whaatalo whamau wholo whantu I lau mai moanga le nei vanga o le via fisa mo le hantunu pele. Le loto e pele I le anganga e pele le whatu. I so o se tulu inga o le leila no langi o whiala whoi o lea ua tune in ma mai moa mai ai. Ia ma e fia mai ai whoi le tautua whaau au lau Bluwave TV e maise o le porokalame o le Tautai ai. Whaivoro tātou o te roo, ia au te fia e whaatalofa, ma o wofolo whantu. Fia fatu lima ma faafelo ia tule dei fo ia fiafi ia wa o Samoa le tunu peli o ele Samoa le tunu o le au mamala ia mai le faso ngo au male antu folansa ma lo le soifua maua ma le langi e mama soifua lau le lei foi ele dei fiafi o le o fitu minutu te dei tu la fa le tautua fa wa le Bluwave TV ia mai so le tatou porokalame tuli matai le afiafi ma le afiafi ia I lau mai moanga ma lau whaasausaunga o whiale vaenga o lo e mai moa mai eo le afo le awala o fisota inga po o lunga o lau telefoni o lunga o lau TV ia whia fo I lea te sila sa anga mai ei pe o le tala I whai lupe o le whangatia ia o le au na le reo asiata whale malu bio vauliko ia o le fo ua se e mai pe au mangaru o le ea e tautua o e Samoa ya tu lo sa mo fai nga le vea pa ia fo I mo malu fa le tu no malu fa le malo pa ia fa le tala le lei ya sua ia le tuli e pe o le tala le ma vaenga na I pulotu ya ele to ya o mai o ele le vanga le fia fisa mo ai ya o le to ona ai mai so le tanto porkalame I lau fanua au le lei o auntie Ronei e se o mato o tiro o New Zealand ia le fo ua matai le tatou tautua fia le loto fa manulua tu le sona na fi walanga o le public holidays ya matou nei New Zealand so se temia la ia le tatou le fa pe fo inga o ko wari fia malolo o te fia malolo fo I ma wia e ui o le soifuanga e fai ma a fea tatou ma soua e pe o le tala I le e fa mai wa soua le vai fangale le matulanga fo I le savalinga ia pelu tia foi puava ai ole soifuanga ia tatou te sava vari fia mo tatou malanga fia malanga fa tasi male ia e le taimi tupu ia te oe e le taimi alu wai foi le si so tangata ai ole a le taimi tau nu mai ai mo o mai ai so fainga tama so lulu wa o aso timunga o aso elangi le lei ole mea tau lia o lo ta pena o lou lava tā pena lava iai ma lou lava tā oso I le taimi e tutupu ai ia vaenga e soua ai le folonga ma amata o na luka ia le folonga fa penala o aso foi langi le lei o tantou foi la ia ele fa pena o me le lei ma me fia tantou te sapaitali ele nei soifuanga e te tauana tantou talia so o se vaenga ia e a fea ai tantou ele malanga na maliu maleo ti o faala velave te tupu o mea faala natura matulanga uma e anual tantou porkalame le nei vai aso e faau au le tantou porkalame e alu fo I male tantou porkalame ia ele la fo I vai aso ele to na male laina ia le tulanga fo I wa o ui ai le nei vai tau o le soifuanga ia mo le urua I taimi Iyo, ia ai la ngona le mafana la ngona le malosi o le loto la ngona fo it's unfair for them as well se tasile o le sona sa o mawaina ile nei ia so e luan talu ona motusia le maftanga ma se utama ia ua sila fia uma le to tele awa pe no fa ya to sio tanto wa por kalamele nei e ko kiki a pe se tanto por kalame to te sila fia I fo ele ngata ola unga luenga ai to te sila fia I fo I malo fa lo to I fale malanga o me uma tele natia wa fa ye o to mo tanto ai ngai lungo le por kalame o tanto wo va nga uma fa pena so ifuanga ia o telefoi la o te fea lua ia sila fia uma le to tele si o tama sa tausi e sa tau fai ai nga ia papa ki ufo I e aruel tina le ainga ia manai vai nga fa pena ia ai o te fa fetai ile tua
ia mana o au watu lona ia wala vale matausinga wala vale tausinga na yo to fafine mana yo uso o e fo yo lo manto nei ia le ngata ilea o e o lo o fue fai mai ia o ainga o ma o cousins ia o vai le memory le se i vatu le leo le memory o le langa le fai la tala na le wa va vatu tatu wanta le ia na no mana se fai mo mola o ri le anta le langa le wa vatu lunga la faina al temile o to mo le anta le la telefone al temile wala o la ko inga o le tangata mtua marosia o le tapa marosia lo roula si le fia uma le to tele mo na inga mana wo o kamaia ya so ia matulaiti o na le anga fia le fia ula e koe fafangu kai mo mo ka ingamu e toi fafangu e toi o su e mese sikareki an mafo angala na le no antamo va ile antale wo toi mo wela telefone kai mile wo kango introduce le vape le la tau fai el tina le ainga e au ye wa mana tua wa sau nei ya ma one of voi ia or ko inga ika ai alu fa foi le fia alu fa foi una ia nga ko si fio fale tanto nei alampe io o fi wala fai foi le isi tai mi te fa no se mantu fale momo mangu ka pa mo ko ngol fale ai isi o mantu ula fa ai te le ula all my life io o mangu ka pa mo sikare ai ula ia ya amandalo le na introduce le vape ma era kamale wa mo ia fu ile ka kere ai pi tau longa sa ia mai lona manongi te tonu le fale ia la o ko akai wo to va ia to nei le amatanga le introducing ai le vape kau fa manga ia ka ma no mi ki le vape ia ai yo le ia fa ftai mo fo ile nei la mo le to ile fa ftai tele ia i wo pa anga o ainga ia o la tau fo i lungo le nei por kalame mai fia fo i se tau tua vai ia ma se tau tua le wa o Samoa fa tai tau fa mai senga fa tai le tau fa malo si au mai o lo mo wala on sa o lo mo wala lo tele ia pe yo la tala sa fai fo i na yo to fa fine mo so mo ainga ana fa pe o se fa o tangata i meo whaalavilave tauta vale o a tulang ana o ni whaalavilave whapena ia o te lalonga e le o mai le so i le intatu purkalame o lo o utau mafai a talia pe le talia fo le tūlanga o le alua i o le tama ia ai ona sa o ta pena mai lava ma ua lava fo i se maf le amatanga i o le tatou purkalame ia mo nisi fo i sa meli mai ia se io se taimi la fo ia nei vai aso ia ona fofonga ina fo ile ma fai loa ia be au fa vai ma to ia so le tama ai na o se tala fa pu mo ni si lo tautu fesili pe ave Samoa po inei ia elango mau lava se o tama nei ia te ingo se o tama Samoa mona fianga wo mama mai ia that's the only information em fa no over to le taimi nei fale la wasi la venei ioi o mai lava e nofo ma eleto e SMI ya na se pauna se vai ngai fai lo antu mo le taimi ya ila tou le na tu fasili mai ia o manantu fo wala ngai mai mo uma mai la por kalame ti lo fo ile na la tou fatalia po le ase talatu ya that's the only information for now ya ai se fa mo tu lo vanisio tu lang ona fai loa tili lea mo le pa io na yo tanto ainga ya mai se fo yo wo ya ma au me mai but yes o inei lava au kilani ni usila ya e fai o mai ona toi sauninga ma pe fa ma vai malango ma wai fo inei ya fa te ai atu le le vaenga toi fa te atu ele to tele o to o ti o neo o lo o meli mai pe ma fa te mai ya ma wai lava lo to tele fa mai se foi maleanga o le tua initial version nei chole oka soka mafakia ngi vai aso o maliu o le fionga le tulafono o le metia le na maliu pe 3 weeks ago le sa o failo atu foi
I lunga o proklami. Mātou whailoa I lau malanga le na o lanjo o wō mapaanga mamai fo I le tātou proklami. Ai o I le tae au le aso sā a tātou. A whate ia fo ia o le whaailoa mai I Vancouver, I Amerika, I Washington, taulang. Le sa o malanga tuai le mātou wha moe I Oregon. Tau jai loa le na mafuai o na tala le avanoa no waluai mo o malanga tuai fo I mamantou wheloa I mawai se avanoa wheloa I nai Oregon. Ia o le sa halu fo I mamaliu I le tae au le aso sa mātou tu so le aso tona I le na Amerika. Ai a mātou o le maliu le tae au le aso sa. E longo mai la le maliu lea. O le unte whaasanga I se utama. Ua whaasifo ai fo I lona malosi. Ia ele valava fo I ai. Ia le wingo lan te tala. Ele taimi e te ui ai ele tele o le whaanoanoanga o le maualunga o le tūlanga o vaenga e ono alu e whesiringi ai le alofa o le atua. Walanga e kua kere kako. Ale me e o e le atua o le kele I o umeanga whaiaku o le kele o le eka ke a. Yeah, but mind you. Yeah, e pulea. Whamaile kala le kamalo I opu. Awa na foa ina mai e Yehova. E toe ave e seina I Yehova. Ia wha manuina le suafa o Yehova. O le mela le kele inga kako karikonguinga. O le awinga mai e Yehova. Ma le koe ave e se Yehova. Ai misi ai le me kasi kako ke whaia. O le wha manuina o le suafa o Yehova. O le mele le kele inga oki e kako. Wa hao fo ia uia o le uo o isi o utama. Ia ale fo o tupu mai sunga le whawhianga I Oregon. I Portland. I Oregon. Ia wha maise le nganga o le tua. I le whale tua. Lei. Wha maise le nganga o le tua. Ia a tala whiaunga fuafuanga o ma. Whaia fo I le tua vanoa. Ia maua fo I se vanoa e whelo iai. A o winga na o la tatala e whaia poa I le tua. O isi kai mika kou ke le karia inga e koe ave le tua. A o le mea piko silinga vai ai le loko. E se a tātou wha manuina I le sua fo Yehova. Ia ai whaafitai. Wa hui ei foi. Teimi mo mua leo langa wa sa soifua uma o matua. Ia lela wa alu tama. Ia ai whaafitai. O lo soifua malosi maloloina pesi. Fans uma le Tautai ia e ma le Blue TV. A whape o e ui whaingata ono le malanga le maliu le o tili rei fiafi tātou tau soa whaatasi ma tātou ti ngā lofa whaatasi. Iyo, tātou tau whaiamo whaatasi le amo le ta ua le tuspa I e fio ngā ale li o la uamo e mama ia. Ia, a mai se ile nganga o le tua. Whaatalo whaatuai ma whaamanuia tu fo I a te outou o aso soifua ma aso whanau le nei aso. Ma lo lava whaafitai I le tua e ila le tamaitai au le leile nei. O Yolanda lo na suafa se fulu o na tausanga. Le antoi le so, ia whaamanuia antu lo wasa soifua Yolanda, Valerie Rodriguez, marui jele lo wasa whanau Yolanda whaamanuia le tua, I lo wolanga tupu ai alo whaanga mai lo ainga o mai Amerika Samoa. USA ma Samoa ai whaasirisiri ai lo anti ia Ziana Grows from US of A. Yeah. O le tātou lucky number mua le. Tātou lucky one lea. Ia sa soifua. O le neifo. Ia so ia manisi ia. Whaamana tuina. Ale ngā teile mo mole toi mwhamunianga sunga ia mau hunt. Ia anti o ele a whawhine. Ke lero ia mau poso ngā whawhinge lea. Wa o mau na sendinga mai ngai ante au. Ia lea talea. Te sila fia o ma le vaenga I send ma ia ia whaamanuianga I send ma Tautai ia. Ai a whapela o lenga send ma ia sunga ia mau. Ia e wala e umasau mau nungol prokalame. Lono winga. Ia tatile ilo te ua mau fo isa kakala whapea waka whakua se kala. Ia tatile ilo po se tora lau kama po se a. Malo te vai tupi e whaai u Mexico. Ma ia. Pe ia te mi wha Mexico ka malo. Au te. Whaftai e tua ili to telefo tatou. Ia, wo ma paanga nungol proklame. Whamruia o tau wansa soifua pe a whapea o ananafi. Ia, male neifo. Ia so. Ole, se taimi o na tātou wole lungo re sū menisi o tātou malo. Ana ngata fo ilea. E maua mailea wanoa ole taitai fono
ale fast supporters I America Utah ia ma le fionga fo I le whaatama se taimi muli mai ona maua fo I leo le fisota inga ma le tatou au ainga urupa po o masani I runga proklame le ngalesa le ise proklame le sanafi o manatu ia wo mo mia fo I leo mai o kama fia mai ya uma faata ma faata u runga proklame ma faata uma tatou fia fatasi I se taimi muli mai ia lupe matasila nga tailea o le sunga ia mau ia ma se I loa I po ava no mai le sa o le ainga le tofa ia tui vasa ai onisi o vaenga o leo te fia mana o amantai le tatou tala no nga ma le faʻasoa I le nei vaenga o le afiafi o le a tatou faʻasoa I le la walunga le e pisa o ai le tele o le nei taimi talu le usuina o le vii o le fua o le sa o le tonga si o tatou tunu e le taimi o le karamaria le ke fia vakua o kako o le aku ngi o mana tua I tala a matua a makaka makukua ya so la o kala kiki o lele a tau le asinga kau pe fusia e kamar kengi fusia a le vai me kilo ko I maka o le ula ki mai se o ko ele sao se me se le engi me o matala wala walunga ai la le malia me dawa I tuantu le vaenga lea au ke fiafe I la faʻasoa o tau ro fo le Tautai ai e se ale vai me le sito tele ai la le me malie le to tonu o le usuina lea e a fuai la le manantu o le a o fiafe faʻasoa mua nga makua I fai ale malosi anga o research I've done my research mai ngole vi ile nei ma le tusia ino le vi ile nei ma le whaangoka ingo le vi ile nei ma le taimi na folau mai ai le vi ile ai lea vai tausanga ma lea vai tausanga leanga ai o le kāua ia ai mangingoloa o te tau ai loa o na tuu loa fo I man mele whailunga o social media o le tongi atu tongi mai au vantu au mai e ua ia e o inisi walau ngaina le upu o le atua o le leo ma fe malama o le leo fe malama o le kele yo ngai meo o me mali e tupu me le fono tanga le wa umangela me manga wa le walunga o le mana nai sao mauli le fa moi pe wa uli ma sao fo I pe o dala la au tau na fanua ai umalo la ka ko wa fe se ka ko ki fi tatou mai mo la I le vi o le fua I la uta I le linga tunga o le original lava kusa o le pesele sa usuina mai le mafutanga ale a onga whaafaife au o piula ma malua le sa combine le usuina o lau research sa fai ma o ina umai ia manatu ma malangona e maise o mau o le original version lava lea mai le uruai tūsia ina ele tamali e swafa ia sauni inga kuresa original Samoa tulai wangia lau fua lau pale lea lenga momonga ole original lava le na sa tusia inai a efesiri mai ia ke au ua levanga fai ilai fononga le fo itamali sa tusia ina mai le vaitau o le tasiva whavalu. Taimi tōnu lava lea, ua iai pūlenga whale Commonwealth, I sa alenga, vai whaila oe le sikisengi le kau ke whinga winga. Le sikisengi le whinga winga re kai mingei, e amata mai sia tanto wa mi o le tasiva whavalu. O I le tasiva lua wha, se iho o mai le tasiva whavalu, leanga e iai le mea mangaia ma le mea makaukia, ngai whaapinge walanga le fesiri le koa keli, ai se awa le au mai le kasiva o ngarua, langa e iai le pata ma le if, ai tatou tue fo I pea lan tatou ia I le vii, lea whaamawina I le vii, inga po le tusi pese, ale e whaka santuai, e kuksisila mai, e wavatulunga, o le tusi pese lea, o loo whaamawina le usuina lea o le vii I lona original le maua le tūra ele o koe yeise kusi pesele ele o toi whaongaina le whakasal tu spese tuai lea a o le vii inga lea e whase lau se furu wha
lea iai mangoka mga kua o kusi pese lea, o le whaano taina, o kusi pese lea ua luai tanto, a le whakasani taimine, wale koe ngoka, kamara kiki pese kusi pa ia vui lele. A ore kamala lea, le iai totonu, le tau te sila sila tu iai, Samoa tu lai wangia ngia lau fua lau pale lea. Whamai le whamatalanga o manatu i tu atu o le whaato whala inga. Tangi e le tusi ina whaapea o le vi i lea. E le i whaapea o se lava i lona mawhauwhau ma le tangata na ia tusi ina. O le whaamanatu Samoa kako kuku lai. Wangia ngia re kako fua. Ua mafai e kako o na mafai o na fai se fai ngā malo. Mana tua whato atatou tuto atasi. I le tasi iwa o no lua. Ar peseranga i le tauwanga e fai esu e se vi i o le fua. Se furu lima i lantou sa tusia ma composinga ni pese. Na avatu le pasia le komiti. E ono fai ma vi i tu mau. Pe whaapine wha mau o le vi i o le sao le tonga. Kau ke o mai lai kai mile nga ne vai kaule nga sui ai. Now, ole a tatou wola le original, ole a Samoa tu lai wangiangia, ole si leinga le ia whamanino, ole original foila. Ole mea lale, ole mea ngoka maua mai o nga whailo i longa primary school ia soia. Ole original line foi, le vaenga lea, le whailonga lea, o Samoa, ua mafai o na Tautai. Ole original ala ngā foi ia. Yeah. Ole vaenga sao ana na tusi mai ai le pese lea. I le tasiva whāwalu. Samoa tu lai wangia ngia lau fua lau pale lea. Va ai ina fetu o lo wangia ngia ai. Le whaailonga lea o Samoa ua mawhai o na Tautai. Oi Samoa ai. Ole winga ole nantala. Ioi. Whai mai. Ole whaailonga lea. E whaailoa ai. Ua mawhai o ngā whaakaukai e Samoa le latou whai ngā malo. Mana tua mai fwoi. O le ngā kusi mai e re ka māloa. E fua o ngā langonga i le ngofo polonga le ngai ai. I whai ngā le tino. O le ale winga o whai ngā le tino. I wha tulafono le kau ke kolonge. Kusala o le maua ko i inga le ngā kau ave i ai palalangi. Ua mawhai e Samoa ia o ngā whaakaukai alo lako whai ngā malo. Kuresa. O le whailonga lea, si amangi perkangia, sa inga o Rusia o ai uma, o le whailonga lea, e angiangia lor mako fua, e ka umai ai, we know how to run our own government. O le winganga o le leinganga, o le whailonga lea, o Samoa ua mawhai o na Tautai. O i Samoa e u umau. I le vaitau wa umare tuto tasi le tasi iwa o no lua. Mana tua mai, ngā kusi le kasi iwa whāwalu, saua ia e pior up mai ai le kako a. O le whai mai kako whai ngā mālo fo i lele e pū le au i le kolongi. A lai tū le mālo ma tā awha, tū le mālo le māli e toa, tū le mālo atu ia ana, tū. Kusa o lai whapea ngā mai sia kako whai ngā. Whaapinge whaamaulo i ngā lea lofa o le atua. Langa leu ke kamu whai e wale variaku. Le mafu anga ngō o mai loa sui loa. Le ieri sui ngō upu ia lea kou ke vevesi ai ngei. O le tā mawina o le tasi iwa o no lua. Ma le whaasolo mai ai loa i luma. Na a madai loa o na toe wheliu liwa i le whaato whala inga. A e na iai le teimi. O na sau loa le version lea. Ma whaataua Yesu na maliu. Ona uafua matang wa sau luma wakako karikongu lava. Ele aila o ngei mea uma makua o pakakua. O le koko o Yesu o maua sa o konga o ngei mea. E lai tau tisi sila mai ai i le sila lea. Le peo na iai le wha maumaunga lea. The National Anthem of Samoa and of the Independent State of Samoa. Lea lai sau wailoa la le wha maumaunga lea mai lunga i. So it was adopted mai le tasiva o no lua, ma faʻasolo mai ai loa i luma mai le tasiva fituvalu, o I na amai ai totonu suinga ia, Samoa tulaʻi ma sisi ia laufua, lau pale lea. Lua lainga nganga sui mai lo inga le sisi ia instead o le angiangia i le amakanga.
sisi loa inga masau ai loa male mele o tatou folau mai ai le ai longa lea o Yesu na maliu mo Samoa oi Samoa mau uso inga ole nau ta inga na wo mana o fai toi le vaenga lea ina ia manino ai le mele ke le vevesi solo ai e ia la la ofisiri ke le ai kui wala ngai umaloa ona o manino ina ka ko questioning alo le la usa ungi fai la ofisiri ai ina ia manino ai tatou ma le tele o le vamao kulou lava le ai o le pese le na usuina lava ele susungai ia o ma tu fatasi le ai aua kau ke kau ai maai makako fai se le ama le ai ia se o dokta li o fo ma yo ka kala ko kong fo yo o ma lua ma piula ri ele ai na lau ke si la fia o itala anga ai ni si o lanto apo ina mai tala anga ma history o tanto tunu o tonu e kalesia yes awala ka ko ke fesilingia le angole original mafai le fesili ke manga ko ke fesili ai o tele mana o tau te fesili for fesili le fa mai wasui ai se au ko sui ai fo upu le anga kusa ilo utali tununga lana to fa fo ia le awanga le usungo le vi ilona ulu wa itusi ina ai o luma mai o le tasiva o no lua ina ua tatou tuto tasi o inga longa koe au whanga i whaako whala inga ma whape i for komiki le lau ke lau li liwinga vaenga ia ai mai se fo ilena toe teu te wina weta Solomona ma koe ma toe insert ai loiko kongu ia nai swinga ia okay maybe ave ese lo la le angiangia le a maka le makanga langa o le fo e koe angiangia le piko i kua ai ka ko fai ia sa mo tu lai sisi mo o nga fa angiangia muli ai lea leisi lenga le la ka ko ave ese instead o le tatou talitonu ua ka ko mafai o nga fa ka kai ka ko malo o ka ko o ku ke disiango o le mea lea o le o nga tonu o le tatou fa vai o Samoa o le tua fa nga lo Yesu nga mali wa anga le ai le mali o Yesu ele wi mangalo o mangeme o masi amata lo le ona to teu le na tonua amata lo le to teu le la yai o le mela le o ka ko halu ai le kaimilingai o le la o tatou walu ona sa o ai lo le o fina ngalo ye to tele leanga ole mele nga le waka ko halu ai mai le kasiva o ngorua kasiva fiku valu le sa to yai liunga matoe swinga ia le la waka ko sau ai lo o mai le so Samoa tulai masisi ia laufua lo pale lea va ai ina fetu o lo wangi ai le fa ai longa lea o Yesu na maliu mo Samoa oi Samoa mau okay o le whamani no ngalana a o la o fesili la o le vaengala le ke fia fesili ngi ai tu loa le pa ia o ilantou sa la to faia le fai unga e usu le original lea o le fesili ai se ala o ko e usu ai lea original fa penei tu lo o le fesili sa o lo ke fia fesili ai maybe mana ia foi a mo se avanoa i lunga por kalame ne o te open atuai ia ilantou sa la to faia le fai unga e usu le vi ile mo le taimi lava lea ma le specific occasion lea wa o ia te aula a fa pe ngei la o uma nga fa mau fa ilonga inga pe a fa pe o se ke unga o uma na pasia o me uma ka unga pasia se komiki su el malo ma yo inga lenga ile o se pese lo ele nga o se vivi inga o se loku ele o se vivi inga o se ngu ole vi o le fu or sa o kongo sa mo ola ula visidi fia malama a faila o le u uma na fa pine fa mawina ma yo ina fa le tulafono maybe o le swinga le o ka kaunga ko pepese ile sa uro ke mi ai se ala ko e usu ile su fainga kwat why aisea mana ia la ofisiri nga wala ngai mafai ngo fai aku wa confuse ai markupulanga wa confuse ai makangaka ile mele u fai
Yes. O le o fisili le o fetu. Ai se ala longo wing o le mele o toe au mai le taimi le nei. O le la toe te tala mai ele tu ai ngā option foi lele. Ua pure ai fo ia ma le usu vi ia. Pe manga o stick i le vi original. Pe manga o stick i le swinga le o sui mai ai. La batu la o fa te inga. Yes, mana ia mona. Yes, I love to. O kele o ele se tu o lu te fia fisili. Walanga even like myself. What confused? I'm so confused now. Po fea lao vi inga i o le aka kou sua sao. Sa iei le taimi sa whaia tātou tupe tuai. Sa iei aka kou kupe kuai la uwa kuar whakai ka inga. Ai ina ua sau le whaato whala inga le atunuu i le swinga o le ale toe whao ngā ina nā tupe. Pe yor ka kou rua ka la pepa siri ka fu nga le e fiu e kongi le vai mare ma ka fea so i ki munga le masai na sui lo fa mai o le ale to fa nga no le winga na lo te fa ya tua i me o fa nga ni me sui fa le tulafono nga sui lo ele ko fa nga ele ai ma se kai mi nga rua ruai a kor ka ko lima se furu ka usanga sa ko nga on o furu ka usanga ko fa mai se to au mai ata to ta ilua ta la fu na se to test se to fa nga se le ai le kauria o tau maua mai le mele le wa mafua i lole ngungumi ele ai ma se me waru wa umanka ko lafo fa pasi wa le ai e tai peia o le mele le veve si ai si le keu ngo ku la fongo mar keu ngo le me male me o ina le mafua i lo confused walanga la afisi mai lo o kali afisi mai walanga langa afisi mai malo o finge. Oh, so which one? So have we been singing this anthem all this time wrong? Vai la ka kuye. Ya lena. Le wingal na lo te faya tua ya ubia. To me, I like original things. Ai le taimi mana ya. Le kai ai sa te tau e mana ye foi. Pe ana au mai se tu ai ngā lapata inga foi le kulanga le awalanga ia sa o re kala ia menge mai la ukala ke longo le ska longa to Samoa o ke longo le si fusu anga Joseph Park ke longo le si ka longa man Samoa now who knows o te longa foi o isi primary school o isi primary school ma me fa pena awalanga o mātou ika o Samoa sa fai mea ngā o ko kūre kai au fai le leinga au suru fi orfua o le lala atu e tau mo fai lo manisi e tue wha fo i le original. Now the question is ai wha fea la awa e confuse ai maisi ko pulanga i luma mai saoa le tala sa kala lo makua loke fua ia te au ia o le mana ia le fai o le original ia le anga sauai. To be honest, fatoa o faalongo ia lea. Ile laina lea wangi ngia mua. Tatia ia le Yesu na maliu. Tatia ia la vaenga lea lana no tailoa mayota o ngar swinga nga. O le original aia Samoa wa mafai na Tautai. Yes. Sui lola ia Yesu na maliu. O le vlenga mua lea Samoa tu lai wangi ngia lau fua. To be honest, whako o whaalongo ia la lea. Le ngā fua i longa whaila research ai le i whaiat prokalame. Na musu fo ia e vave wakele fesili mai to tele seta. What do you send my pawala na usuloa o kango loa credit le organization le la ko ke uswinga. O ina na fua i loa whapelela, I need to research first. Leanga ele o sea o ngā kuloa, ele o ni tamitia o ngā primary school, ele o, no, it's Malua and Piula Theological College. O ngā ma foile le o ngā tuspa ia o loo tau iai le tofa. O loo iai le history o Samoa. Le lana ngā ngō whanongonongo kuloa, ai usu mai kamai, o whapea loa, no, wait a minute. A whai o se mea fōu i lau whalongo. I need to research. Ai uma engala research. Ole original mea. Ia te aunaya. Ana tātou saua ia le original ngā.
koe ka sui fua mea mali anga ka ko saua ia te nga ole ku ai sila fia mea uma io nga ole tuanga ke sila fia mea uma ia io le ia talo sia ia ai tau to tafamanino ai ia le fuafuanga wa ole la ia ja ula ia wa ule longai ole faile mako wa onga primary school I Papitoetoe yes ole au te avela ngana Samoa I le onga Papitoetoe East Primary School ole awa onga mātou te whaia ole taimia a makai e mua hausu e ka maiki o la wasenga le vi I o le saorokonga a whaila au te pisa atu fo I le mea lea le anga e whainkangi fo ia kia la ua maui ma fau o ka maiki Samoa tula I masi sia lafo lo palelea vai la ua maui la ko ma fau a u koela ku ngei la ngi va ia so be ia ko fa sa Samoa wangi e ka ser kara ka maiki ki mai oh teacher you being lying to us vai la ka ko ia ia onga kele ai le ole avenga mare fa e kau fa mala mai ka maiki ona ole tulanga le o tula mai ai manga ia fo fa mangingo mai loa fai mai se tanto press release pe sause si fa manino mai pe it's a one off malanga I'm talking fact po ole ale mele la ko la langa mai le usunga le pe ole aka ko alu ai loa pe ole a pe nga o se one off ona ole fono tanga le Commonwealth le ua mafu ai no sufa pea ai te taula ona toi fa manino mai ele matanga ruenga o anganu o ile ya anganu manga so tai pole ala vai nga le to ila lon matanga ruenga pe le o se mea mana ia le toi fa manino mai awa ka ko ke ngulu it's a one off ai stick peta to le sunga le wala ngol me mongianga ele se sela o kala wai le ase meu ke valo o tele faia tu ele tupu oi o le la tatou le lo nei po fe tonu ale fu sa o ile ia fatunga sa o le tatou ye tatou tu malolonga a foi mai fa feilo ai ia tatou wa malo fa lo ngi lunga o le porkalame a mai a lo tatou fa tanonga le kolosi uta ia ona tatou fa feilo ai lo le o le tatou ai ngā urupopo o lungo le tatou porkalame ia ma se ito e whalo le awharalo ana ngā telia e iei le news mali e a le wo mawina ile no fuanga le sa camp sa fai ma se tasi o no fuanga e camp ai le malu le malo po le official leo I Samoa e iei le fale sa o latu whaonga ina e se koe whaiska kukala ai si tatu mua iei le porkalame a le mali e ia wakangia mai e ia le mali or ni makanga ruenga o leo favor fata nonga pe mai al tatu malolonga There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. See you plumbing. Oh no, my hot water has run out. Stopped working. I can smell gas. I'll see you soon. No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. See you plumbing. My hot water cylinder exploded. There's no hot water. I'll see you soon. Whaongana tūtua le PacificEzy mo au tupe whamamoni sa mo le masino ke topa maua ilo vanoa te ono marumano ai whailonga tupe whasi furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo Samoa, an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso tō na i vai aso te tasi. Manatua, o lo whaawau pēr lana whamitoa 5 tala pēr hai whaonga ina PacificEzy app. E whaasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai au tupe le tātou account, ma whaamalia ina pasiri lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai
ai inga whapitoa. O lo avano pe o tātou ofisa i o Tara o tāhu huma taulanga whataui mangele. Pa pere siria le fitu se fulo tātou na lau whasopo ni ai New Zealand. Mo nisi o whapitalanga wala au le o varse lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha male lua fitu ono fitu iwa wala wha PacificEzy o lau pa anga mo tupe wha moli Samoa. Table le watile to se fulu miru ton talo le tula lima se Tautai antu ia le join mai o tanto wa kest mai Utah po le fioga te fono le fast supporters e Utah ya le to fam tailinga pasitoma ya o po le fioga tailinga pasitoma me se foi o le sunga le fioga fatama Bishop au matangi na bulo ulu hena ya te lo le mo wana manto wa le manto so tainga ele nei vanga o le fiafi ya au te fia e whaatalofa o wholofa ya ma whaaturi mantu i la lua vase lua lau fioga le te fono o le lango a Utah ya i le whainga malo po le Fast Supporters Group e la ngate lea o le sunga le kopo po le whaatama foi ya Bishop au matangi na muro ulu hena i rungo le tatou por kalame o le Tautai ai ma lor soifua manuia ma lor soifua siata Lof telenga vai malai ya pakalo fat mga kuole o tui pitovao e ke paisukila ya o foi valobua ya os vai duloa male fiongai tatou so ngai prestene le fionga matailinga ya ole tai o fala putonga au lango atoa ole tatou pati ma ba faʻaufai o le faatuatua i le atua o Samoa tasi po le fast fai mau masui o le komiti faafoe i ona mamalu ese mo le tulaga ia e mai se le mamalu o le aulagolago uma le tatou pati o le fast ma Samoa atoa e faatalofa atu ai ia ae asiata ia e manatua ai leʻi Malaysia ya tapu ole Bluwave tu ya tuole utele ite ya tua ya manatua fa talfatu fatulowati pa ia ya fa fonga tatu tunu Samoa toa ile nei tu fiaf ya o pa ia lava o Samoa e yona papa le ngatailea e for you now maona fa penga maona taulangi ya mai lava i pai lei pai uri ole falingi utel tu manu se pa ia pai sino angalenga ole ala koko nga fangua lele tau ia tama mai nga ama inga matama ia e tiu fa ngo sina fo ile tu mo pule tu au mala taua ai nga tai malva o fonti tulo ia fai fo yo te afiane ile motu selaya ia fai mai ole mo sa ole motu ole falta wei tu malfai tau tangata wa sua malvai fanua fo mai tulangi sa ole msale mua male lau ni on sai lua pa tulo wat fo ile au tasi on motu lo no ma putas tainane le no falanga fuluai ya ai tau se tama matua fiol tu manua mount fai ya ai puipuel tau se to faleula ma opul manua tele tulo ya ai au fo ya shata on o wafane pa tulo i tula fa so o tala lei ya fa penga i so se fatu fai taulanga so se maunga ta poinga wa Samoa i so se tofi fa wina talo fai o lo tala uto ma fale le malu i so se fioanga e sa ili fa murianga ma tui vai fa le uta iaina pa ia pa murianga mo Samoa tulo lava i lau whainunga pa ia le tua ia talo fasiata ma lor so fua alole ia a lailoa lau sunga le pikopo ioe ia tate musu walanga o suafa tautoto ia ai ata ono i lo tofi fale kalesia ia ona tau fa fefe le o se tala langa ele fe ngai vini matapanga ia ai manusina ile soa lau fatuli ma wale pa fa fonga mo wa Samoa ia mari tale talanga pasina wale tapu inga
e le tala lelei ma ona tafai auā le atua ma le finagalo feoi o le tala lelei ia e ala iloa lausuga ia po lau tofā'au matagi oe o le fofoga o le malietoa ia po o lau fa'autautaga fo'i na muluulu ua fo'i le pule faitaulia i le motele i salafai ia fa'amalo atu o lenā e tautailua lo lua va'a ia ma le fioga le taʻitaʻifono o le tama fa'asau auā le fio aiga o mavaega ia e maise o le lauga tutasi faupapa ma fa'anuali'i a le aluga ma le falefasa taua tulauna le pamalu o tou ia ae ua maua lenei laolao maninoa sei fai se tatou tala ua umi fo'i ia e le'i toe maua se tatou feso'ota'iga ae po o a mai i tapenaga ale setete ua iai lo'u talitonuga o le setete matuā pao a le tulaga tau tapenapenaga io e iai lo latou malosi'aga i lenā ta o lo'o latou o lo'o iai le nu'u o matai ia a o mafutaga ese fo'i ia mafai ona tausaunoa ma fetalai fo'i o a mai tapenaga o le fa'amoemoe ia malo fa'afetai tai asia te lau fetalaiga manatu asiata ai matele flau i si umatangi ma fa'atu matila lo masa male tu sal fa moe ma lo ma noa paita leu tato feilo ai walo feilo ai le fusialo male o popo moa waiane le langi ame le tua siata talo fai so tu a o vala au yai le tua tu lo e manatua faia lo ma fa tau va e fai sui o au lango uma o tatu vai fa au fai i utanei le mamalo Samoa o lo nei tnu ma nei vai ngo la e mo molia tuai fa mai senga talo fai wa a solo ama fursiao ta ape papa waya fa papa malai o le usui ala vale fono ai nga mavaenga tulau ale sui al fono taringa le aluga mal farfao sa taua tulau tu al malo ya ai nga mavaenga ia afai fo ia o ia le va o fagalele asiata ma be ia i tau lunga le mota le tu manua ia talofa ua solo au masasai le langi ngau au ta i falitoi e fio ai sa moleoi ma lo topau suai vai ti vai malai lo fitalinga siat o fuia la vole fono wa lo malu la taua ma tote fa malu wa fa ma fanatu vatu le nganga fa maise le paia ai ya mais foi le malu ma pai o ai ngolo tangi mayala tai ya ole finangalo au le tua fai tutas o pumasang ya ole malava tongi fa to moana ole o fana mal mol motunga afa le alfia o finangalo ai fai no motu fai todi pula pa maisele tua so to ai nga maisele lau fitalinga siata mane malu ai Somali ia ole matu te talo ia fa lau le tuala fa boy to ya so tama ia to fa tangwa ta aile fa boy me taunu manuia me oma ole matu fa la tala tatule ia manuia fa boy fa maisele tua ia asiata ole pasoso tulea ai ole tulanga ile tapenanga ia emonia ole wa matua i tapena ma o ia foi fuanga uma ole fa moe ia ole ana ona o fata oto atu ia tulanga amata mai lava ile aso boa se taunu ile aso bulbuli ole fainga mlanga taunu mai ile aso ono taunu mai fai le fiaf ia ole a wa felo i foi commit
i le mlai va'alele pe ataulu whainga mlanga ia ma nisi foi matulanga o la ia naso ia a maia ia ona malanga sa o lea i lo latou pitanga ia po hotel o tapena mo le latou alalai nei ai na fiafi ia masau ndiai ma le latou tau mafutanga i le fiafi ia ona pasolo mai lea i le astofi ia o lea so lea asiata o lea ua mantua fo'i so staimi lava afifio mai ai ia le tatou malo ia o le stete nei o le stasi nei stete tulaga SMI tu matila lava lana au nanga i so se atunuu ma so se vaenga o le lalulagi o le mele o te miu mai tau mai o tatou te itai fia sila lava ma fia mai moa ia malulu au foi me tai tai o le kalesia wa o le no fanga pole fale fatu tonu le o le kalesia squisho lo poi sanga tai por headquarter o le kalesia squisho lo poi sanga tai ia o le sotofila le wa maua le avanoa ele fainga mlanga o le ua fatulanga ato mai ya ele kalesia ia le por kalam aso atoa a mata mai lava i tai au ia asia i tulaga uma ma po kalama SS fatulaina le kalesia se yo lava i le fiafi ia ona po ai le po ia faisala tu malolonga fa solo mai i le Australia ia ole asolea ia ole asolea fa male atunu o la felo ai lor fainga mlanga male atunu ia lea ua lafo atu ma ua tapena ia o lo iai ia le fala putonga tupu te pau te mali i o le tunu ia i te tonu lava o le veli nei o sa lake ia lea ua lafo atu iai le fa moe mo le avor felo inga i le asolea i lalo lavo le teiteinga la fionga misa ia o le ngā futasi ia le ngā teilea ia e tausi awa ia pa ia i falalili o ia lea o le a ngafa male pa maupopoina o le tulaga lea matou fesotai ia ona faasolo e ane o pokalama o la aistaimi o saunoti lo presidene i ona o toʻotoga ma toʻotoga le faatoʻotogaina o le aso lea o le aso falaili ia faasolo mai le o le aso tonai e iai le pokalama ua tupenaina mo le aso tonai ae asia te il mea hoi le o le surprise e fatoa silafia la ma failo atu tulaga le pokalama lea i le aso tonai i le po le aso falaili i le matou fifia ma le failoaiga a le atunuu ma le faigamalaga ia pe o se talatu lea pupu na ona faa maalo atu faapena alo la tunatu lavano le presidene le fionga matailinga mo o tonga o nisi vaenga ia o le faamatalaga lea asiata sai mo lavano nei tula faafetai faafetai Bishop ia po o lau talinga mutangi ia sauno mai lau fionga DJ fono faatalafatu tama faʻasausau wala ingo mavaenga ya so for manguia lau to fasiata ya now pe wa folatu ya le matou pokalama atoa o le fainga malanga ya o amata mai lava i na taunu mai malai valele se ia pa ia mai lava le aso sae toe matou te faamavai ai male fainga malanga ia na ua tōlau matu le po kalama atoa pe ona tau silafia o matou moʻomoga lava e tau lava ona o ia le faiga malaga i le ekalesia Iesu Kristo la pai o aso gatai ua o ele nei o le ekalesia ma o le tasi leo ekalesia o loo tele ona fesoasoani ma na e auatu i so o se atunuu lava o le lalolagi
o le la ua maua le avanoa e mafai ona asia ai latou inofoaga uma ia e sauni ai tulaga ia po ofiosoani ia e tuuina atu ia tunuu o loo pagatia ma atunuu o loo fia maua fesoasoani o le auala tonu lea o matou te manao ai ia maua se latou feiloaʻiga ia mataʻitaʻi foʻi o le kalesia lea foʻi na fia mai le tamaitaʻi palemia ia sa maua foʻi le avanoa e le malaga atu ai i tulaga ia ia le ngata foʻi lea o le matou polokalama lenā ua fola atu e le suga ia amutagi ia po le tofā ia na mulaulu lea ua tatia i tatou polokalama atoa lenā ae seʻi vaganā ai la le aso paraili ia lenā ua faamanino le atu le matou polokalama lea o le feiloaʻiga lea ma le atunuu po le aso tonu lea o le a faailoga ai le aso fanau foʻi lea o loo faataamilo mai le tatou vaega faaupufai e faailoga le fatausaga o le aso faraili o le matou polokalama la e tā le 10 ma le 2 ua tatala le fale mo le mamalu o le atunuu e afio mai o le afa le tasi o le aulufale le faiga malaga ia mo le mamalu o Samoa uma lava o loo a fio ma papaao i nei i le vali o Salt Lake City ia ma Utah nei ia mai latou uma latalata mai nei Utah o le taimi faatulagaina e tatala i le tatou fale o le 10 ma le 2 ona ulufale lea o le atunuu taunuu mai le tatou faiga malaga i le afa o le tasi ia ona amataina lo e talo le 2 ona amata lo le tatou polokalama atoa le aso o le 2 o le a tatou faia le sauniga lotu ia uma lo le sauniga lotu ia ona tuina atu leo le avanoa foʻi i le uso faaloalo a le atunuu ia po tupu matamaliʻi ia gata foʻi leo le aiga faleupolu ia auā foʻi le faafeiloaʻiga o le malaga ma tulaga uma faapena ia ona faasolosolo atu ai a leo polokalama uma o le aso ia maua se avanoa e faalogologo ai foʻi se saunoaga a le taʻitaʻifono ia a le gata foʻi lea ia o le faailogaina o le aso fanau la ia aso pe atusai ma le taʻitaʻi atu iai le soifua launelei o le mamalu le atunuu o papaao i nei uta ia le gata foʻi lea o le faiga malaga mamalu ia taunuu ma le manuia auai leai lava nei fuafuaga e taunuu ia pe asau ai ai se faaletonu i luga o le faiga malaga ia po le tau faalatalata atu lea e faalaai auai foʻi le saunoaga le faatamā le matou foʻi faalaputoga i nei uta na suga seaka malo faafetai malo ele foʻi le o alo tamala le state o Utah me se foʻi o le mafutaga e tusa ai o le sagisangi fiafia atu ai mai se la o le ua maeʻa ua e pei e moʻi ia le faiga malaga le sauia gai ausikalia peina o ai pei o lai ai se me faafatuulu i mafaufau o le aumalaga ualaga o lai toe foʻi i le faiga taliga malo tulaga foʻi i le usugafono ae pei la o le kamale la alakuge ia okou ua latu ua taoto manino a tatou taʻuleleia lono uiga o le a moa relax moa enjoy foʻi lele le tou taimi ma tulaga faapena ia vatu foʻi le faafofoga maua le atunuu o le ale tulaga i le tou tina ma vaega faapena o iai ni vaega o fe mau e kakagi ticket o le ale faatauina ma vaega faapena e mafai ona tou tau faasoa mai lea kua kupea i le suga ia amakagi na ke faailoa kulukulaga lea ia ua faapopo ai foi lai faafetai asiata mo le fesili e leini tickets o e le o saoliga ni ticket o sao po tufa e afifio mai lava le malu le atunuu i lenā afiafi e 5 tala a le tagata e totasi e te ulufale ai ia o lo iai ia tusi valaulia ua saunia mo le aufaigaluega malu le aufaigalu paia le atua ma le tua asiata o le vaega faaufai lenei ia po le malolo tulai nei ma tumai nei ma tagiolo ma taʻitaʻia le tatou atunuu o le latou malulauti lava ma le tatou faavae faatuatua i le atua tatalo ma anapogi o lona uiga e faamuamua lava kamasai
o le ala lea o manatu ai komiti o le a valaulia ia fio mai e tatou te fifia fatasi ma mamalu ai fo ia fo pai e tatou vaenga ma tatou mafutanga ia o taitai o le whainga mlanga ia o tūlanga masani ia fio mai lava lato le togi ai o le ulfale lima sfutala o le tau mafutanga ele ta o tua ia mei ki tonu a o te whai atu o le aso lea e umana e tau mafai e koe kifa i lo le lava ona o le te tele o tau mafu wale matengo fie ai whapufei o le pofei la mo le malama iai e lo le pofei voi lele e te fio mai mauipu e tolu o na lau lea le mo pai o na lau o le pofei e tutu wa ia le au whenga luenga e fesoasoani i le faʻasoasoaina o lau tau mafa o lono wing ia uma e toe malanga e toe sau mai toe o e mau mai le tulaga le asiata ai lei ni kike fo ile fa peo fa solo ma tufa tulang fa pena e te fio mai lava le malu le tunu fa fo mai mau mai le fa sala a fio mai tato fia o le si tulanga fa te shata o le trash po le no fanga e tal ku te felo e na fia onos fu mal Tasi west male Tasi ono o south i sandy Utah lima valu fa o fitu toi fa fo mai o le address o le ono sumal Tasi west Tasi ono o south sandy Utah lima valu fa o fitu fa Peritania ile ngana vo ile le tatou nei 61 west 106 South. 100 South, Sandy, Utah, A5407. O te loa o tele na sira fia le atunu. Ia peona sao noa le sunga prestene taimi e te talai fai toa fuma le lua i le awa uli. Ia o le talia tulea aftai asiata mo le avanoa iesi sulanga e whaamanatumai. Ia, ioe, mai e la fionga te fono. Ya, fia whapopo tu lava i le saunoanga ale whata mār mātou a vaenga mātou a vaenga langolango. O le tūlanga leo le uru whale. E leo mawhai ana whaataua pe sauli tuan tike. O le mātou whamoemoe. First come, first serve. O le tangata ma o le lima skul tāla lea. So o se tangata lava. E tu tusa uma le tupe te ulfale ai ma ole aungani atu al komiti fa mole pe e te la unga fa pitoa le asolea e to tongi la lima sfuta la te ulfale ai pe e te sau le usu amatai e to tongi la lima sfuta la te ulfale ai po le alava tu ai nga sau e te sau ai na paulava le tangata wa manto ave iai le fa alo e ulfale fua i to tonu ole maute le aso lea. Na o lana tusi wala au lea. Na ole a inga sa le vi. Ma o la tau nei ua male whainga malanga malu. Ma ui o tangata ole a mafai o na la tau savalia fua tonu ole hall. A o la tau umalava ole tamaitai, ole fafine, ole tamaloa, ole tamaititi. Ole matai, pele matai, po la altulanga iai. E lima skuta lai te un fale ai wa iai foi tatou leo fai to ai sili atu ona tino malosi ole ave ese ole a mai o fafo ia pe ale ai sa lima skuta la ole fesili asiata wa ole fesili uma me umai o manaya o menino o iai se capacity fo ile e ono fia ni tangata e ofi to tonu ole mota e fua iai wa le fa fonga le tunu ia awalanga o le tala le first come first serve ia e ono mawailo tatou i le toʻaiga lolofi foʻi le tele na maua le vaa le alu i sa taua e tuli le vaa mo e matuā fai le leiga o le a se numera e ofi le fale lea e fai le faamoemoe o le numera le matou tapena iai o le lima selau le numera le matou tapena iai au te langona e o vatu le numera ai
o le ala tonu na asiata lea na ma avatuai e tatala le fale i le sefulu ma le lua. Mana ia. Ulu fale le atunu. Ina e mawhai ona ulu fale atu le whainga malanga i le afaltas sa uniuni mo le amataina po kalama. Ia ua maua le leila ulau ma lau mafoa. Ia matulanga whapena. Aua ne i raswa lele i tūlanga whapena i tutonu leanga o le tūlanga le iai a tātou. Ia pei foi lea ua whatatalia le last minute. Ia ona tupo lola ia o le atu foi lea ua tautu le. Ia wale to ai lo malesi lo matua. Ia wa saua lo male. Malfa ngau le maria. Ia ale ua fasili atu. Ta se puru male lua ua tala le tatou fale. A fia fa lua tu foi se pultas. Ia ora fo ua matala fale taimina. Ia malfa lo lava asiata. Malo whawhitai lea lau manino vanga lea. Ia no winga mua e tauna e vave lua e le eise o sopa le eise alu fua lima sfuta lai tu tongi tonu ai alu e te tausami wha o ngalo ma fau wa o me whawhai ngofi o luki kango whawhai ngofi e tu te tau ai alu e te tau ia o le whawhai ngofi e tu le ngangan ai alu e te tausami tu ule mto inga aile tele na whaitua i ainga o le o malulu ai tausami whaatamari ima tausami whaatausala ai tanga alo koe alu maru koe alu ai aua le o le alu tasi fo lele ai saue e na o le luo lima ai sau mangau ngā lima sau malalo le au mau mai mai o le abenga malfafa ele a fai ia o ka pena ko el komiti la le tulanga asiata o le ale to inga sau ia wa ta pena fo ia komiti ai ele tulanga le ia malo faftai ia o te lo le mala mayurungalu e toi mo fo se stato avanoa a o fala tala i te mi o le fa mo ai ona ye la o fa tano nga o fa tali le matou ai nga sa uru popo o le mele ia la foto le avanoa nei se lua sa no nga fai ia e toi talo ai le pa ia lasi o Samoa Utah ia ina ia o fa poto malango le tatou fa mo malanga fa lo faftai Faftai asiata ia ele toe teles famtalanga pauale mea ia tarsia ma ia manatu ia ole to falang ta ai fa moi le aso ia mai ua lava tapen foile de committee ia fa fonga le tunu ia afio mai tatu fifia tatu patpatia ia matatu feiloa i malfai ngamlanga tatu fifel na fiafi ai whaftai tele asiata, whaftai lava i le proklama Tautai e mo le maabanoa, whai ma o msui malu komiti, ia ai maise, ia whaftai tele fo i pulenga ale Blue TV, mo le avanoa ua ma o maua, ia tafsia ia manuia le proklama ma, whatau tonga tofanga i le fiapi i wal teimi e mako sia, ka koi kiala kalaka i se furua le po, ai whaftai tele, ia manuia lava le whaasausauga i lia fiapi Samoa. Malo whaftai, e tasi ala ufisiri rua o loa. Wa alanga le ua ta ua nei o lea te rua avea le whainga malo se i o le ayo le ekalesia, mta i ta i le ekalesia. O whaonga o rua le ekalesia ni te, o le asitala. O le, o le preskege, o lai le ia kwele. Aule foi pero no ngai meio que pipi mawai. Por me e na no rua tu ule au malanga e rua whakarir ka pakasi e uma mainto. Asiata a papukiso inge e papukiso vai masima. Ya alo fetela tu fa soifuina alo fantu soifua. Soifua. Ya, ole na umai ana mantu fa taltalonga le fionga le taitei fono. Matai linga pasi toma ya ma le fionga le fatama le tofa au matangi po bishop au matangi na mulo ulu hena. Ya ilungo Hena Brown, ilungo tatou proklame ole tautei ya ene vanga ole fiafi. La tatou atu le tatou malolonga. A foi mai. Fa felo il tatou ai ngasa uru popo o. Ma se ia o fa ia tula o ori malia lea. Ile no fuanga le sa fa nga e malo por official le leo. E fai mai si o la tou la. Ile pui nga o le tatou saunga le mu le fontanga sa fianga nei. Pe mai tatou fa salong fa business.
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Taimaro watile ua lua se fulu maritoro minuto te daily tula lima le tautua whaua wale Bluwave TV e proklame ole Tautai ya ele rivanga o le afiafi. O te whiwhia whawhela ia tu e le mantou ainga saulu papo o. Ua whao mai le whanoi e le sao. Ia isi taimi o whaaleo atu le whanoi e le tatou sao. Ai o te whiwhia whawhela ia na ia uso fo ilungo le proklame masani ia whiwhia songa fua pitai. Ona o le public holiday sa whea ngai mamantou ni usira dei o le ala le ua wha mei mai tatou le asolua. Whatalo fatu ia ele uso. Au le lei mai Samoa. Ia mau aka Kota aka Roger Kopi ia maisia a o le tama na whaata vale vale wha au whaata whea wha malemo ia ma mea mo whabena i lunga o le proklame ia ngā teilea o le fionga i le alo tutusa au te iloa ai longa i toi fo i Samoa e peia e irka ka wakao fia i Auskalia le fionga i alupe matasila va talo whatu i lua va se lua a fio mai a matara mai o au lunga o le proklame le fiafi. Ya, taro. Sao ya lupa sila. Ya. Taro pala vai. Ya ele uso jat, sei kau sei kia kule. Ker mara ai. Ya. Ba lo le soi fo mau jata. Fo mau mai jata. Ya, mau le yantu. Ya. O le tule e nganga fa taro fa le aul. E fa fa man maro Yesu Kristo nevia. E va to ele fa taro fa mai sini nei a stadia. Ya. Mai sele fa fonga anga se tatou watunu e lavao o maua mai tatou po kalame le talo voile so ya mau ya ma lo lava tautua tunu tautua ino se tatou watunu ulunga o penga ta failangi ya ile aso male aso le lima aso vai aso ya fatalo fatua ile nei tula ya fi mai ile ayo o sini nei New South Wales ne ya. Alo whaavitai ia sauno mai mau. Whaavitai ne ia wano matango fia siata, ora tō whārai malai. Ia e mai se fo ia le fionga anu koe matatila, pe ona mafuta mai sini Australia. E pe ia roke lobo o le wa mawhainga sui le se mara wari ia. Le wa le pau mai ia le sao. A le wa sui mai anu koe matasila i Australia. Ia o le nei tula fia siata e whaafilo ia tu sofa man malo le ni whāro Isu Kristo. O fai ona tu baile soi fo tautua fo o to far vai malai ia o le fionga alu pe matasila ia maso nei fatau wa ia wa lava ia le tato proklame masani e pe ona iai ia songa fu o sta itasi ia le nebu tato a fa se mai la so ono tu langa ia so malo lo sa iai o toni sila ia fa fetai tele lava mo mori fa tai le tu o fai on tato a to e fei lo fo lungo pe au malo le ia o tu mau pean fa manuang pa felo ile malo le tunu po fe lava le tu le lalo langi o lo mafuta mai ai ya fa felo ya tu mai Samoan ya ma lo le fo la manuia ma lo le tu langa fo ile o le me to wa ma wai na tunu o war tu langa le ati na o ai ngai Samoan a wai le ya sa mo o fo sia ku o le lalo langi o lo ngo fo le man ma fo le ko fia ngo mai son ai ngai Samoan e hala na malanga ya tunu ma mau o le tau tuarina la o tatu ai ngai Samoan ia pa felo ia tu fo ile mamalu tai so tatu atunu o mai lava i ona i tu maulunga ia se pa ia lava se tangata pito i tito o ngalua i so tatu malo ia pa felo i fo ile mamalu i tu malo eso nu umala la fanga umo so tatu atunu ia sa fe ngai male tape na ino tani nga malo so tatu atunu ia pe si fatalo fale ne va ngala fe siata na nga falva. Alo whaavitai tele, ia, ua misia foi ia le alo tutusa, ia sila i le la foi vai aso. Ia, ai o le sa toi mol ma so ta inga ma toi whaamanino mai ai ia le tūlanga foi sa. Ai whaamauina le lea fiafi le whanoi mai a le sao, a fionga le sao. O le fionga le sao lo fea ngai ma le tau vainga o le, mantua mai ana ona whae e sofa matai o le latou palemia, latou tamo alpanisi. Ia ua mai ala na fa suafaina ai la ua fo ia kulo mar pale mia ua mo miang isanga fai upu
san tu la fale le la sa ma video call nei male to fatu I vasa to sisila mai ai le tale wa vatulunga o na lai tu tonu le mota o le official ale alpanisi na e walu ka maru e fa matala le winga ole pe o le winga ole matai o tiu o le matai o tau o me tau sami ai ele matai o taimi e aro ele matai avele lau New York ti me fa pena le la tau sisila mai ai le tale o vatulu ia fa no ia tuai le so ya urua lau fionga ile alo tu sami se fo yor sunga ya mauta mana fa tafia o la la manu ya la moni me ona no fa ngala ngala pisila tu fono la fai il temi nei male palmia Australia a sila ya ma tai lava siata o le uso ya mau ma lo le uso ya mau le tau sini o mani ne fia fita to pokalam io o le sau ma wa ngi sini Australia o le kali sko ngai kual fale ayo o palmia ya e fai ai na le a onga e fai no lo ai ia nga e de ave como o fado o palmia e kali kual fale ai pa pe ngofo como ko yo ngofo ma si nga kausi kali kual fale ka abat ade e sau I le mau kon palmia ade kali kual fale ai papes o mana ka ngi o le kui basa I tio ka ko o de ska mai suo ade fai fa pe le wori ai ngo manga kua o fa pe mo mo po kala me la songi o la wo fo maka pe ngale me e ka fo o de me le ngo fo ko ngam fa le ngam ya la wo fo fa ka ula ngata mi le ba ko e fa ko ika ma le ngam ma fa ya ave e tam e fa fi le mu e pe o la u ka de kule asia tai e sa o le e angi ngai o le sau ya kui basa e fella pe ro ngam mal parbi ai kali lai ko fa ai de me le mo ko io se talia tu la chata ia fa vitaila mau ia ola sa ko sila ku il matar no nga malta mai official o ka malo ia langa le fa mai ia sila ola I ku ola fa ai ia o ke fa kola ola va ai wanga ma video call ole foi ole official mele I ko ku malo io e per tu langa na siata ne fias io ila vo kilo ku wa ese ma enko ko kilo ku o lo ke mau aku ngapon bole wa mo la mo mo fanga awor ID se wo kale mala ma sia tapo fia sa ora yer kam ese foi la uya kilo ku sa mo se va mo wa ngole me lo ke e ru ko tau langa ya pia ala ke mau aku fanga awor ID le me la ya ka ilo nge ke fo ave alpanisi ku le me le pok fo mai ya wa so se e mai tu langa mo runga ne fa nga malo ina tu e ya na ko pok fa pi ko fa e la ku fo mai a wat io le ancora lo che kilo ko ke va ya kwa ai vire mera le ku mai ku io ka wa ke o se la ka va io ya ai fa fino e lo so o sta tono la ma futa mai ar tu langa e fa ma blamba ina le swafa le por pale mio Australia pe ona ye io le foi e la mai to sulu ya vai swafa foi ya lupe matasila va ai e stato a fiora poi stata por e pe o le ma futa mai paura le ka mo fai kala ngo ya alpanise I fa ma blamba ina lo swafa matai Malanga fa lo. De vai tu mau sole o le matua o maka. Elea ya se ai vi o va ia kwai. O le me pe tau ai mo pe o pepa foi mo pepa fa matalanga le mero ke va ia kwai kua. Le nga ma video call. Na lo te vai to me tu wifi la foi ia panisi e saingi e ka ka. Ale fo wa e fa mai o ai vi ele o le fare mai le sao. Ele o Paule mele ia io lana tamai pusa aisa. Ware ofisa e mana tamai pusa aisa re na fo ile le tu o ile le na vai il temi la te faʻasoa I male palemia. Ia ai o tulaga na ia le ai. Se so ia se ko ke ri wa me male me nga nga saule sao wa kau ai mai so se me ia ka ko. Ai o le o Paule me o lo te loa o lo mo mai ona lo faanga. I lunga le tatou por kalame. Ia ele nei vanga fiafi. Ole vaenga mua au te rei fesilia tu le taringa malo si o tatou tunu. Ole no maua. Ole sa fao ngā ina ele matanga luenga o leo. Le ofisa tu tonu ole vaenga fao fai ale HRBP petesa. E fai ma se tasi o latou lala. E faanga yo ye le latou operations.
o lea ua maua ma faamaonia ia manatua foʻi o lea tele tatou e amaia i Samoa report ma tulaga o laʻu la fesili faane mafaufau ai se aua ai le kakou malu o le malo faaaogā le ofisa kukokogu o se vaega faaupufai e latou te nonofo ai ma tuu ai a latou masini ma faaaogāina i le latou operations e kusa lava po o le famai e kau faalakalaka i kai muliguu i mea sa ausu ia i le fono ma tulaga uma o lai ai le maota o tofi lau eti alesana lai ai le maota o autelavou e iai a mia gofoaga private faapena ai se aua ai faaaogā se fale o le vaega faaupufai ai mai se a foʻi e seʻi faaaogā ia la o le fale o le malo tulou o la ofisili na leu te fia fesiligia atu ai po le a se finagalo ia utafa mai a mata mai mau sou finagalo Paftai se ta bole vanoa. O tu langa na sa yai. O te va ai de vaenga le sa yai taile ile mota le petesa pole. Vang fa fai rita pipi. Ila wa va ai o le vaenga ato la va traffic le sa yai. O le fasili vona le fasili sa monei. Mai I tu langa o lo fevesia I tu langa. I fai nga fa porkiki. O tu langa I talanoanga ile va ai o le tuangai male fai nga malo. E pe foi le mo ko ke le ar fesidi le fesidi po le ala vale me wa fa nga ile fale le ngei fale pu mo se tu lo la va fa fonga tapo ina tu ale holle la tu pulanga le fakasa o I le fai u ma yai me ke o isi function te tele le malo e ma fai nga fai I le fale le po le hola tu pulanga e fakasa mai o se ngo fuanga piko sili nga laka ma pipi I le fale le parliament ia la foi ku mai le fale a ongol malingi inga tai atu ole mota farms no e ma fai o no o ye de tulanga le profesili na sata ele o mai lo ye pole a lava le me wa lai ona fa nga le fale le ole vai fa fai le pipi ya awa e tatu tala noa I nei ma wa ho ye nisi ole lai tu ona fa pela ia le wa tatu tala no se tulanga le o tatu mana atu mana koma le ai langa sale ka kaunga kupul mele I lo tari tonua sa le tatau ona tupu ya o le asi la fia afa pe se finangalo le malo ono se tarusanga se ale ministan tanga ngolo sa le ka kaunga fa maku afa pe se tu langa foi le o le fa matu o se le ni to tongi no fanga le ina ya mo se tu pe labang foi sa le ka kaunga kupu o le ai se va nga piko sidin ka wai ma ai fa nga malo ka mingi e ku sa va nga ia se vai ele kau ura va le o re kupu male masio foi I perkangia au de fua makang fere le mai lungar tau fa leanga I turanga de fono tanga ai mai se lava le fainga o tala o taitai o se tatu atunu kulanga sa le ka kau kupu turanga le asata malenga fa lo Malo fa avtai tele lava maulo finangalo sa no mai ia sila so finangalo le mta upu ia fa tai sata ole tilo tuna mal fa no avo ile tatou sunga fono ia e langona le fa no sia tai le tulanga le meu tu ia o le hole nga saka ma vo fa fai ile le fa mo le hole I tu pulanga le fa kasa ia e panga ai ia wa le loa le tatou tala la fai wa a fa pe na mo moli le mana o ngol minsta tongol I te tonu fa nga malo sa kaunga fa pe mai de ka mai kai pa de mia po ai lava lai ko ngore malo e pa fonga mai I le ngi kai o nga fa fe nga karia nga approve le fa nga ino le fa le de ia pe le tu langa na sia tai e la ngona le fa no ia wa kale wa la alu le ngi e fo ka kala ngoi ai ale actions ale malo ale nga yo I mai le malo le mengi ele mafai o nga kali fesidi le tu no le ia nga o se foia fa ele tau ia tatou finagalo ile lafo lunga lafo ila lo ai ele ka kaunga fa nga le fale le o le me la fa nga I fuale o le fale private le fale le ele se fale o se fai nga malo ele se fale ko kongo le malo ala ile ho le fakasa ia po nga le menga le fale nga le fonga fale ngai kala mai le fale pamasino o yo le fale fono na kasi nga fale fa nga ele o ngi fale le malo ai o ke le mana mo lo nga manga kuaset ele o kali ia ele o kanga kai ngo ka go poila vai o le fai mai ia le preparation na leo nga le fai mai la ko rehearsal ba I ko kongo le
o le kamai fale pu mo le ale ngā hui vaenga. Ia ale fale le se fale kele, e kasi ale leo la po le kumu le fale. Ia ale le koi ngā mea vape, ia peo sa ukalia kule asi ata nefia pile, il fa moe le. Ma lo fa tai sila fa persunga ya mau ioi, o a umatua i o folo uloto. E o folo uloto i le whaatanga ina o le tu inga. O le mea mua, e le tatau a o fea la le kuku akasi o leo le iai. O le fesili le nā leo te vatua. O fea le tautu to atasi le tau te whai mai ai nei. A leanga a kou kuku akasi, e kou ke le o ngi fale o ngi whainga whaaporokiki. O fale ia o tau o ave iai ma tau station ai. Ele au ngā uma pe whamai lava o nai lata o lai iai le fale o tofi lau eti al sana. Lai le ofisa le nā lai lata iai. Po le ofisa fo ilei taile sau noa ina e sunga ia mau. Ia po le fale o tupulanga tala vau. Now, a whapea mai se sipura, ala se ala whakaua o ke le yo le afianga o le mele Samoa. O ila le tau te iloa ai. O I kongua le kuon makangaruanga o leo. This is my take. O I tonu a le e whaatonu folau o tuai le matangaruanga o leo. O tau sila Samoa i le aka lea e ka umai I mea nei e tutupu. Ai whaafetai foi. O le tele o la tau mistake. Ma le whaavale tu lima o le tau whaa. O le tila fo I lea o le vaa ai ma le maitau o Samoa. Le wako mai kau wako. O feangi station wa ave whai le ofisa o le porokiki. E se fatu nei lau tala. Na matua sa mala le observer. Na matua sa mala tustusinga le au whai news a Samoa. Ina ua whaafeiloa ai ina ua tali le malo Samoa. Le ko ai kau ngua ko o tourist sainga fo ie se fatu lau tala lea. Man to fo I va lele na atule na vatu ina sainga fo ie sila mamau. Lea la sa tawai le ikalia le official tourist. Ai na vatu la fai le la tu honor capacity o le tu atele. Na vatu lola ia fai le ainga yuter le moto Samoa. Le no foanga fo lea man tu la le moto Samoa e fe tau le anga o le function, it's a function place. O le no foanga e fai ai le to ainga o tau maftanga. Ainga makua I sa mala e kuskusinga la observa ma sa mala umai le au fai news I Samoa. Fa mai wa koso koe la audi. Malanga ia e fai o le mauta Samoa. Ai se ala wala kou le pisa mai ai le mea lea ua koso koe ni makangaruenga o leo fai kongu ai le headquarter o le HRPP. O tau sila mai la I le mantua faa le tonu o nei tu ai ngā mea. Ma o le mafuanga fo I lea. Lea e tupu ai pea le whelau toa I ma le whelau toa. Ona o le sanga o pongi lava ma le whaatau tee o le matanga ruenga o leo. E whakau ke komisinga I whainga malo I lau tilo atu. Ma ua matua I o ofisilingi a lava fo I le whaatou whala inga le minista o leo. Ia ai penga sila fia fo I minista o leo ia mea. Te ilo ia. A o laule na tilo. O te leiloa po le ale mafuanga. Ua ave umai. Ia la wa whalongolongo umai ai li mongi kulau. E nana ufa yatu. O a uma plans a leo lai fai inga. O fea fai ai peisa I lea checkpoint. O a uma maenga. O lea la expose uma inga a nga I le HRBP. O tau sila la I le leiloa ngei ka ngaka. A puti ma a puti mai totonu ma ia malu puipuia. E mawhaila no whapea tu Samoa. E lei mangi mea o koe malulongo winga. O le ua o sa o anamtanga ruenga. Tau mai le tunu o lai run la tau la lole. Eoi. E le se ala kala ye kapisa I tangata. O lai run mai le HRPP il tatu mtanga ruenga o leo. O na moni ai lea o le saunoanga lupe matasila. O fia ea lea momoe ai. O fea ea lea wakakau nga sauru kako kai wa uma fo ila nei tali nga malo ma nei vaenga whapene. A ua te tauna amata na sue. Pe o fea tua pata tua nei mea. Fea tua I fo isa tala maualanga o lele o kapisa mai ai mai le o kusia mai I tatou news na mai sa amisa la newspaper wa uta ua. Ma nisi o la vaenga le mua lava. La tou fai tio nga na ili tali nga malo. Ea e peona ta oto mai ai so rufi ngalo fai mata upule tatou me iai. Kaya seta, o le si tūlanga.
ile fatoanga solo mai yo malo le usunga fono lea. Por fono leo ta yo malo tau pulenga. Lenga mo fo ya kusi mai newspaper le lunga observer. Le tūlanga fo ile wa ile utua yo ta vale sa fa nga ina le fono. Ile pampensinia a le fionga fo minsta fatoanga le fionga la ule marito. Nana. Ia va fionga la ba ia pensinga malo. Ile pamula ile fia se lauka vale lenga fa nga. Ile fono. Ai e moni la sa no se tele ai ma se kuskusinga fa pe mai. A mea o le wa camp ia leo ile fale le o le tapipi i songi. Ia wa ka musu e ka pe ke sala ngo pe ke sole ole nguwe e cerca o ko kuspo ia ia ko sile lor ka o i la tono lo ile fale le pet i songi pe ona ia ile tapipi ole makua i fa ilonga fesili la po io le tulanga ile no pia ia ole on tanga ngo malo mai o te fasa o la usa no set o umangi kulanga o umangi fau ngi modianga e faasanga mai ka kongi e ka ko ke sa malanga ku nga mere tapipi o le ka penga mai kongi io o le ka penga mai kongi le fa pea ia pa vai fo le po po nga mo ka kawanga ba ko fa ngi modia ia mo ka penga fo o le vai ya o mai le fo ka penga o ngolea o le o fai ko kongole o le maota o le vanga fa fai e anga ia le malo ia le siri le ye ku ane lo apo po le ale sa o ngi me ka kala le malava le fa po pongon malava le i fa le o mai kusi mai lunga kali mai kampangi ia nga ko ngia ku pe e mai en fiti e weise e fa ta i le vanga le ia ngu wa ku ale fo kusi mai le i le kulanga bo ka mo fa so ngale o le vanga le te vole i loa siata me fa fonga la tunu o fea o ka oko ye so le la kongo i ko nga me kupu la tunu ma la nga fa lo alo fa fitai ia au te lo foi si la so fina ga fo popo ai tau tele i na me ia to foi le si tanto issue foi e fa so le vanga le fiafi io wa ole tu langa le na a siata e la ngona le fa no wa le mafai e tatou se me tasi pe ale au fa tasi tatou mo le malo wa e kau ke fi wa e baku nge maka upu mala wa ku mafa pu ale nga yo me ya le malo o le malo la ya la ko le pawa e fai na ko le fa unga mafai le so nga fa fe nga o le mele kai o e fa fe nga fa nga abe kai o e fa nga ngo mai ia sui o le lava e nga fa ngo por kalame mai ia vai u po nga wo mori mu ka se mai a maka mai nga mai e fai mori nga alu mori mu mai lo mori maka ko ma wai roi e ko nga me fa penga e la ngona ile fa no ile ni fia ma le tato po kalame ia o le tulanga na siata e mai ma we pe nga ka ko au mare malo o nga ole la fa e ia tato nunga e ko akele aka nga kai ko le malo o fika la ingu fau mai ma le tato fa nga malo pe nga le ingu fau isi sui e ko ko ro e fa fonga anga fa nga malo sa tali la siata le fia malo fa tai tau runga tua ile fa so ile mja upulea tau te me ese te lo le si va nga o fa no nga sila mamau as of now e to alua le fai pule o le HRPP le matua sa fa no fo vela ile te milenei ona o molianga matua inga o lo yai mua o fale ate toru le pule rimoni ayafi lua o fale ula po sanganga lo au sola mare malo kenetisio o le winga o le fa metalanga o le ai va ai ai fa o le kula fongo o le feo ai le siali ile o le masalo mia le hit and run to low o le fo wai limo fa masinonga po o limo leo ia le fionga fo ile sui fai pule ole e mafua no to elanga mata upuya ele o se conflict of interest le melia eleo yes it's already being a conflict of interest ele fe kawile aveongi operations ale malo ko leo ko ko kasi ave run mai ko kongu ongi officer fa porkiki o le fo ila to te lo o te ofo u le nei ko mesina malana fa to fala inga you know I questioned this guy e matua ia ofisili ngia nga fai unga fai po le mea e online te fai a malona sila fia o lo fa tau mata tau fa mata ile o le tali le kari mer komisinga ia ka ko por kalame
O le whaamatatao mai le atunu. Ma whaapea mai, I am untouchable. O la ora ngā kilo. That's my take. E matua unga piu masana whaato whala inga manino, masanga whaako whala inga roloko. A whaifo i e sao i le upwa Samoa e sao ai le au. E kakau o ngai a seu sila seu le mangu ai ka ngā i le ngalu. Po o ani manatu mani langona langa la ngāo tangata. Ona o lea i lako a ao su e su enga o sui whaipule le HRPP. A o le wakoe hokoe avela ko operations fai mai e pea koe ngā me fui lele sila o lai molia o e kula fongo po lai masarumia oe ai wha mole se wha o ngā mai lo por kiko se wha o ngā kuro fale e uia o le ia mā kou whaila ai se wha o ngā kuro fale se wha o ngā se mako ngofo koe langa wala o le ala le tua i ngā mā fau o whea o iai le wha maongi o le whainga o ngei su enga oh my good boy ka o kai. Se i vanga nā o ni atu nu umani tangata whato a o ngā nanafi. O na le ai leo sesi, ai ua whai la vai nei tangata, e whai marele toe e marele popole. I think he already knew. Nā ngā keiloa. O maybe, walanga yele mele na tupu le lau tau atua. O le mele na tupu. I think na whai marola tau loa e lei masea kungu ue loa inga. Le mamalu le tunu o iloina ona o lena poloka a Tautai mau masi le sa poloka a kokai e le to e uia le public se ivanga na lava le officials mai la do e ni do IDs e uia lono winga na fai e marma fofonga e le liki tua e le loa ya na o va tu fa pena ai uia e te tau ona sila fia le tunu kaunko sila fia Samoa ya leanga a o le mafai ona fai ele taitai o tatou watunu o lo iai tulo o la ule tala a le mafai ona fai ele taitai o lo iai te mil nei e mafai ona sui ele atunu o Samoa e ale wingo le tala ansiata o lau paloka ele si paia inga e suia umai ka kai e fa ninja fa kaupoe fa ngola tu wamio ora o facilita to me ilisi vaenga lau songa maua langa pe yo ma umasila le fafo e mai ali i sau oe mai tau le to ai tau nu atu le fionga le tupu ma masiofo i Samoa ai mai se o le moli mau fa lo to i fale le vainga la vai to no so tatu to nu wala nga ngai ki Samoa fa mo mole tai asiata ya fa vai lo foile yo foi aru pe matasila ya mal fa fo tapu ai so tatu watunu o le memoniaia makua i waleva kako kapena o tapena ga ia sa tapena ile tunu e le i fa pa o le anga fai yo nga makua i le ana moni mawina mai le tele o na yata foi na pu e Samoa nei ia matu watu foi lungo pe tapa ilang bo makua i eser kapena nga le ku yo o ke lo ngar kapena nga le kapena Samoa ele nga kar fa kalinga o le kupu leo Britania ia a fa ma kuinga o le paso soi fu o le tupu pa solo le Christmas ila uia mai kau yai po leva lu fo le tunu se tilo ia kai nga kilo ele pai ai ua va ai tino i le to ai tau no mai foi ala na mai estete le tupo Britania asiata mai la vai o le mlaiva lele i le fafilo inga foi ele malo tawala foi tamai tai pa le mia ia o le tula i fa alo malo le malo ia matulanga e pe on taina ile vi o le malo Britania ile malaiva lele i fava malo i Samoa i fale olo ia o le tulanga Samoa fai foi le loto mai o se tulanga na va ia le malo si o tu o ke le loa ile kupu pola me wa nga malo si SMI Samoa io ka ko va ai foi ia nga ale tupu Samoa nei tulo wale do foi to eta se etere vatango fio o tape nanga ma ile malanga mai foi ke longa le fa malo lo mai ngi ia leo fa pitor tu fer wa yar ka malo ai bota no mai isto ina Samoa nei e au ngoa masonga masaro salo ye se e ye ni kau fa makau e ye ni tangata foi ia e pe yo la tu no e fer wa ye e fer wa i marco poli so tato tu no Samoa nei e fer wa ya nga ele ai mangianga leo ka va ia pe la laka ia fu atu lai le fer wa inga le tupu Australia i le toi foi tu sole
Ele mamau ale pipi ia yor ko afale ma sanga muli muli ko inga. O wala no pui pui. Ai te whawhetaya uia siata me whafonga la tunu. Wa mafai o na asia. Ele tuku o Britania. Ia pore tai, pore whaurulunga o maa lor tau pulenga. Ia si o tātou atunu i Samoan nei. Tā penanga e matua i maofa le loto ma le nganga whawhetai. Ina i o tātou tangata. I le tutu whatasi. E lango le nei wha moe moe. Mtautia mai o le nganga moni a siata. Ia wa fo ile tupu ele o alu masa tulanga ila o ana tatonu ele o yese tulanga o iti malo sa fatasi mai tai le ai masa tulanga fa pe na yese mena fa le tonu se i vanga na ai ia nai fa le tonu la ia ele tupu i taimi wala te le laki le fa le tonu fo i ta vale malo le lo fa pe on fa malo le tu ma o taimi nei se tasi fo malo wa se fulu wa tau sanga tau tua ile faʻasoa ava a o fea ngai mar faatinoga o le operation ne o le me pitosili ona faafetai e leʻi ai se malo na afia i le taimi na faatino e tiute ia maafia le taavale lana tagaluega o se ripoti na asiata mai Samoa nei foʻi malaga o le aso ataeao le faapea e tuʻua uma iloa e nisi o totoi Samoa nei isi o tatou atunuu mo latou atunuu na malaga mai ai a o le afia me o le tupu mo moli le agaga faafetai isi o tatou atunuu i fōringa fia, fōringa tali malo, ia e maiso tāpenanga i ta whaala manuu malala whangata. I tasi, male nganga whalalo. Alo whaptai, ai o tele i ta Pacific ngā lo sila, le whiunga sila. Nana uto e te tau atu lava. O lea se tūlanga le vāvāla la tau o e anga i tangata nei. Na i se taimina e taura. Ai ngō vai a kua di so le hipa pālangi anga i whia vea iari. Ia mai pese langa o le fesiri mai li tātou watunu ufa mai pele o le taitai lea o le malo Pakistan. Ia tate le iloa anta ita ia ma ai se e tali mai pea wai le lea lo fesiri atu le tūlanga lea le telo tangata mai i ma o i te tono le tātou watunu. Whaina sau no mai. Ioi a seta. Vai lea kau ke whaapea kākou. Aia wana o tangata o si o tātou watunu o lo mai moa ina por kalame nei o Tautai. Upala langi ngai o fans ar Tautai. Malanga mau mai wo mo wala bangoe o mai Samoa. Mo mai se a son ponara. Le men fa no no e malanga mai. Le o ngai ia le fionga rupe matsil. Awae pe ya o ma wala fa le fa mu le ku Samoa. E o mai e fia pu se mako. O le si pa langi nga. O ia le sa sa kwa pikoa a war tu langa e tsaki no ta vale. Fe malanga ye fa nga malanga tu. Ai wa mo se a vanoa e an pusa me le sa pa langi le sa ko fa. Ka whao le kaimi a korfongo. O le ai se tūlanga, le whaapopo le ai le tūlanga, i le malanga mea tupu. Me awo e lona tatonunga, saonga le mu le tupu i ao se o tatou atunu. Le peila ona yeri wha moe moe le. A siata, o ke whai ako e ui lava ka fisi i kai ia ngai upungi i hoi o le ngana whaperetania. Ae, ngā wharalu uma 5 vai o le tino atoa, o mata o ke longa siaka nga mingoyo ka karinga o ke longa e wako e mo ka karinga. Iyo e artu langa na whawhetai le nei taringa malo so le se waka whakalo whai ka ngaka ki ngokanu ngoka o ngaka ke rei whalongo ia koi ngā kuhu whapia. Iyo, ia malanga whaloalo nei vai ngore sefi. O le te sau no mai au le a veilunga o wata o tau sisila mai langa i whamaungi anga o mea. O le foi la ile tale to te sila mai ai si palangi le. E o te lope si to fino si palangi le tu ampe sa wa ya maulau. Ai sila, ai le to tia mau. Se minga sa o mai tau le tata mamalana mingo i Samoa pu e mai le ata male te ne palangi pu e mai male a. O le sa o mai tau yanga mau le nei foi va ya so tu na yatu. Paptai siata. Ya wai ele umama nga mai dungai mau waka. E ile akalele nga uba ya kunga nga ngofo mau makulisi kamalele ale whaakau. Ia ai nga ola wai faida ola pu nga kawe sa fi masikenge nga le ku ko ka vale ai wa kulisi kama ale whaakau le mama o yo le menga kulisi kama ale whaakau. Ele uma mai la ka wa nga loke mai ka winga kunga ele o ka uma nga mai mau ya kia. Ai ole tulanga ile uso. Oka. Makua maka ukia le anu ka avale ka uso I ole a mesela nang ka avale fo le kwa maka le kwa na ka kala le ka dinga malo ia e o ko inga mea ngai ke sila fia mau le fainga fo yo o ka dinga malo matangi ia e o ka ko e fa penga vo le mele
ye ngai wa fai ko si le ko ko mai de ia wa ho fa kasi head shoulder knees and toes le mele ngai le fa ngang uli ngai ku ia fa penga vo la menga ngai mo wa ngai ile pala lang ia pa ngal ko nga kai mi le le ngai mo wa ngai pala lang ngal ka ko ka nga malo ai fa ka ya o le so ngai wa ai ya ngai kai mi nga ka fa ngu mi le ki kele tei ia ala ngai le o sa uma lai nga ka ko ka ia ma le fa lo seta aro fa tai sila au tfato le te tau vai atu tau sei alo watu sila tanga te ro to ro mai nai potu atu langa nai tau no ai o tafai Lela olha la na lo te langa le seta pe ona ma ali ai foi e pe ona mai fa no ya tui basa langa ese anchor ka kilo ese foi lau vai mai na le potu fa sala lau au tu or tatou Tautai ese foi lau ya kilo kui o le ngai au ke kulia ke fa ka fa ami ngoi do pe mata sila malang ke fongi to langa ke no ale fa no ro ngai ka ke fa ka fa ko mai ka se o ka kuri maka ia po ai le ku mai ko yo a vai la le no o te vai atu ro e pese laulu ena pe tau le e fa ben le la te tau fia se ya lo to foi le ai ele a vai no le nga fo tatu por kalame e mo tai tasi ya mana ia le tūlanga ole vaenga le no maua nei le tae au i faʻasoa nei nisi sa maranga atu i Samoa o ava noa ia sa tali malo ai a fioanga i tai o tunu ese ma ole ua kangia mai ai ua tatala i mafai toto ali e fesoasoagia kua i makuguuga i lea lava nuu taipei la tate vai atu a mai tusi ole na ua fola le tai le sa talia ea po fangalii ea ole a faia fausia la to faleaonga foi lele e foi polo misi la ua fai le tai ma le tai anga i le nuu ma le nuu o se fai toto amana yo se awala mana ia tele lea ole a faata mau a inga ina ai ia le faaloto i fale o fio anga i tono Samoa i so fina ngalo mau ia ona ature le fio ngā sila Elo pengi iso tata tunu i Samoa ni ele ngata o tūlanga i le o ayo o tai o malo i nuu malala fanga o foi nei sa falau i loa lato tanga vai o lato malo ai o tūlanga i tūlanga i meio o skorsipi o ia e peona ia i a skorsipi a le fionga fo tupu le wo fai skorsipi al tupu le wo ia skorsipi al malo ni sila mo le vaenga le victim support ia male tele o nisio ava noa o mafai on tala mai le usunga fono lea la ua ia nisio o feangainga wo uma na osima masainia e peila ona e saunoa i tūlanga i falea onga ia pei fe ona iai i le afio anga fo i o fenga lea sa toi afe lava ia le malo fo i sa ia po tai fo i le po usunga fono le malo le sa tali malo ia fenga ia mafao o le tūlanga le nganga fa afetai fai le ava ia ona i fale o lava sa te waia ia le iPhone ia o ina lava sa fa tino i tūlanga i le tū ma le anga le tatou o le ava ia mo waile me alofa la fio nga fenga mai i le taninga malo le ia po o le atunu u fo i sa fa pe ona fa la wi loa fenga mo wale la to se fulu afe ia o nisi o nu sa ho o ia tai fai ia sofa matai pe ona ia sa tapuala ia pe ona ia le la fanga fo i motaa ia o tuai umu i le tupu ia mai tele ni ava no le o fai ona ausia e so tatu atunu o mawaini fa morianga a le tūlanga ia le tamau ainga e le fesili ia le oso i lungo tamau ainga o so tatu atunu taru mai le usunga fono le aseta malanga fa lo malo fa tai mau sila so fina ngalo i fai to ama fa mnuanga wa vanoa wa maua so tatu atunu ona o latu talinga malo i tonu lava i tai wa fea ia fio anga taitas to man se ya o mai ska nga ka ingi Samoa e pe voi la ka mano Afrika le nga saulanga va le nga fero i marsu au ia la ka fa no no ku i si interview nga fai fa ko o mai le ka mano ingi i Samoa o ko o ku nai so tatu watunu ia e media nga fo ngai ka ai ole awala le ai expose ko ile tunu ma kilo ai tai nei le reality o Samoa
ele ai pa wale me ngo kau fa alak ngo fia alak wai ke fai kai umai ngau mai ele ai se ko vai la au le se kau fanga ya me lo pepelo cha mo kwa mo kau kia ke le lo me lo pepelo cha mo wa kau nge se mai le o ke ngor kala ngor tinga ngalo le ri le lo pepelo le o ka wala ko ila ave se fai pule se ka ngai mo dia ku ka ko manga o ngare I le fai le lo pe mo mer ka ngare fero e mar su au le ka ko manga o ai e pe o ku langa nga sia tai e ko fa popo ai le vai ngale o le ma ngai o le mele wo mai ko ngwa ka I male kupu le pe kangia wa le nga kala nga sau le fia e ka usanga ka lo ale fa ko sau le ko inga ye o makua ai nga sau le kai minga o la ai ki ake nge ki bo ia ka ko ku le ia wa ma ku ngai do ma ku ngi kai mi wa ko va ai ko inga wo ma ku ia e a ko pe ke wo mo wa se ma ko inga ngi ka ko ku ia so pe anga va pe ai o sa unga fa te kai de di o kele le au kanga kasini mo kala ngo inge I shopping ma fa fe kai le fa nga malo le ka ko kali nga malo ele se mea e se du wa ku le fa nga malo ia ai ko ia ngai mea nga fa le ko wai le fa pe se lau pa singe fo se fa mo e ka penga ai ia kanga kai bali le fa mo fa le anga ia ai pe o fa fe tai tele nai le loto ile tua wa I umanu ia le tau mawhainga le tatou whainga malo wa o la kou lenga ma hostinga le kako wha moe ia ma tatou oma ia o sau tali le asia taile I le ne fiafi malo whaavitai o le isi whaitionga wa uwa ai atu ua shea langa o le afia ai wa whaitio I nai ma mai eis peise tu ua inga e whaasanga mai le tatou au nanga ai wa tau ua fo I leo le mata upule tau ona whaamanino o le no vai tu o fai mele fai tionga ale la ki foi le tele ai na fie fai tionga o le kinki le sa o vai I le mola 2 weeks ago I think 2 weeks ago or last week o te matea fea tu malo matou ai ngai I le mole manukau o lai no fo ai lungo le lau le tama I le titi tonu ale e fai mai le me o le tala tau fa tupu vevesi fo ile le lunga ai le ai se anoa ele ai se su e mo po sa ni fact le wa fiel mta upulea peia o se alo e fasi Andrew Lee peia o se alo e fasi no le tamaya sa mau fo ile sa le sa mo ile HRPP ai le I manuia I le la tau vanga mal le fionga minister tupe wa ye nei e faila la utala mai kasi fo ile ka mai mosi o le tele yo tala no faia winga ya ja ma ja fe tulai I manukau lai sa fo fa ia ma sitasi o pe se loia lai la te sa fo fa ia fa sanga I lunga la vole lau o sa fa ile mo tilo atu ai tauro mala va ai ka ile ka mai si konti la le la wo va ai tino ai ile te mino va ai mantau ia e manukau e se ala le ia la le ia fia fo sa ka bai e se ka mo le pe mana vadi e pasi e se te mino te vai tot e pena se luani minute na vai e ma tsa fa ia tu le lunga ma fata ali se wo ese ai o te langa ua vave na latu umuri ese ma se ale ka mai kai le ai o le si move langa fatu a o lo to o na ia ai na o te tu I lunga so walu te sa fa ia le na lau ma so o fai sa o ia se ionga fai maia le mafua anga ona tala ia na te faia ai wala ki le vave antu muri ese o le lawa vai atu ana tu singa because I'm not sure po le lava inga New Zealand a le a maila na tu singa mua e o ai le unga fa malu o le kupu e u ia la na fa malu malona masio fo ala e u mai e le atali ipo le alo le sunga minister o fa to anga le fa malu molo ntama e o ile vaenga le o fa I le tala neo ia tatia walanga e le fa pe o le wingola te tala ia a le vaenga la na tu inga le na fa sanga mai anga I le tatou I le o nanga le Bluwave na ia fa ia I se tala fa pe o ka se kupe le malonga au mai le Bluwave le media le ta ua I totonu le le na award ia I le 2.something million ai fa mai o ka se kupenga ave ia ka ka ma kwale anga yo la ko puenga ka mala ko au nga fai o lo winga la wa fe mai ai ia there you go I think or granddaughter 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 sa mau
O le winga la ua mana o wha manino ma wha mamale e a lea ua wha le tonu le tala lea. E le ai ma se tātou pene apa se siliva e o se tasi sene le i maua mai le 2.something million lea na award. O te le ilo fo ipo o ai le avaenga le something lea nga award i ai le malo. Pena award i ai. I le puehinga o aka ma mea. Ioi. O ke le iloa ai paule ingoa no ta whaalongo i ai olau manu i ai tua atua nei mea. O se tangata saia mingi ska mua HRPP. E iai anga connection sa ngai kampangi lea. Pauanga o information e mwhaiono ta la tua. O lea la o ke le iloa ka mai si konti lea. Po o fea e sa wai. Ma lea tu ai ngā whaamatalanga. Ua mai mau mai milionga anga ia inka ko milionga mau anga mau asinga ka ko fasivaenga le milionga lea. Ia e o ia o e matua e vai e te whērua i soro i le taulanga i le puehina male. Ai peitai, e aunga piu masina tātou sene le lopo oi le, po oi fo i le manu ia ima ai. I le tupe. Na paua le se leni sa maua i le fisosoninga le na tātou malanga sa o tua i Samoa. Whaftai turi atanoa family. Fionga sa o ia atanoa i tuai si umu. Malona ainga. Ia male fioanga. O la wana mana na o ia tuli tātou. Media ina ia faa. Pu eina ma faa salalawina. E uile leanga ma le lou wao le tau sa iei le natemi. O le mela na ina ia manino ai la o faa fonga ma iei le kama i skonti lea ma e fie faina iana tama i news. Su ele leile au o le paipa. Ai mana ia fo ile fai mai o sina post e winga i le matanga wenga leo le na PE le official HRPP. Ai o le vaenga le na te le lope na lua fai tau i fo isi tasi na a le wo manantu e wha manino ma wha mama le ingoa o le Bluwave. E le isi tātou tupe ai tasi na maua mai ai. Ia o te le lo fo i po ai company na i tuantu o le na tupe o le mea le na o le mea le mingi skao kupe a Samoa e te tau ona sumai e wha manino ma wha malamalama ia ma le vaenga la tau o le office of sota inga e tau na la tau wha maninoa po ai tonu ia company ia sa ave iai ia tupe ia po ai fo ile pengi fiki ai i le pueinga ia ai me se fo o whainga malanga sa tarimalo le tatu o tunu a mau so whiringalo Tautai a siata ia ngau kau i le vaenga laka kusinga lai kiki ia nga pawanga nga ole fire kala hoi le ia ai lo por kai me o mai sabo io la nga wa fire si malo si tau fa le nga le as kontinga ia le karosia ia sau fe mo ngai sabo aro fe lo i mangai lo ma ku ia fa kau ula kaulanga ia ai wa ngai sau la fina pisolo pe o le mai iska kau fa le nga le io artu langa na e momori le nga whaaftai i nai o fisa whaasalalau a siata. Le foi la vea i maritato Blue TV. O le Radio Samoa. Ia matulanga malava i whaasalalau a mafai o na. Noa i sio tatou atu nuu. Ia tau alumanga o le fono sa iai Samoni. Ia o le tuanga ma le anga a moritangata tau wha le anga ia. E po le ala vase mea ua le lei o na whatau nuu ma tarisapaya i sio tatou atu nuu. Le kau mafai e whaise kala e whaaleanga ai. Ia, e sa ore kala risi lo makuanga. Ia, e whiwa e kaunganga wakule a mio a whai ai ola i whai ka kalala ko ai ngol ko i ngasi kairianga e ola kui makai. Kartu langa na asiata. La e manino lava ia tawal manga ta upu nai pe ona wha manino mai fo e tato pulenga. I lunga upenga ta whailangi. Ia, e la po te aru matsila son pinanga. Ia. Asiata. Siata mau mai. Ia, sa no mai. Ia, o toi fa popo ai le, tau pule le, si alo leo, o ke le ilo hoi po feangi ngionga kua a, po soifua ngionga kua a, ia e pe ai ngamari liu le ko, viki pea. Ia o le mea, ia o le matua alo fa, ia e wale tu fa, wale fa nau. Awa, a o ina mumusa e tae lef. Ia o nga ke ile wa mua kuai mai ia. Ia tātou aia, tātou te whaamemelo, ma tātou talatama, ma tātou nau i whanau. E whai e le kala, ia se wanga ngāla o lea ua kula fwa ia whapea e alu whaalo le mga ale o langa ua le koe whai i se upu.
Ia ke fo fo ka ki whanongo so a si alo lea. E whaasingo fo i lea vaenga i si ainga fo i lea tūrou. Ia te whai isa kala, peke anti, peke anko, pe pole ana wale whai ai ke kai, pe pole ana wale whai ai ke kau e. E pe alo whase si e whai isa kala ia, ilanga e, o le whiri mariki a polo i le moe ngi vai kau. Ia e pe o, sa ole ngasu ngango ka whaalongo kuai. Walo ke a mai le wha amaru o si kai fongo o le fast. Langa ole ka malo le male history ole ka malo le o sa lesa. Mai a le kaimi o ka o nga masaua ia le o langa. Ka malo le kai nga manga ole ka malo le nga ke trustinga se kanga kai o nga kua po o nga ruma. O nga ole o fai ngai ka tsa ka malo. Vai le kaimi nga alwa i nungo le vade le. Ele manga o upo se silfa ama. E alua nga uia. Bela nga e ka koke nga o ka nga ole si kanga ka palangi kulo. He always said that I never trust anybody. Whaailo mai e anga me. Me voila nga i de kai anga manga nga ye u se wha manu. Ia langa o la e whaile le porikata la audi ia. O la ua umanga nga whaakanga i whai. Ai paua o sa resa ia le manga oe. La e fia kamar ko inga e. La e wha manga ia i lo ma kua tamo. Ai nga muso ia whaita wha. E alu se ule wha manu. Ia peo te karia kule e mosialo lea. Ia ria le whaila wa onga. Pila wa unga ma va ai le no le mukuka le kapenga ma anu ka mai kiki e langa fe awe fai ma o ke sau ngol marai ko inga i ke wa peke wa e pe le fa korokoro peke pe le sumu peke pe le kafue ia unga le ai anga fa pe le ka ke kau ia o ko fa ku isa ka kala vai ri fo ia ile maruru ai ia wa o ka manga kua ile ngia fia sia ta wa ole ko inga malo makua se I fa ko tinga kala ko inga malo makua ngofo ko inga malo makua la fa le ola langa ri ko ngar ko lo makua ile wa fa ko inga o ai le masangi fenga ngui pa mele ko inga ai baby fa lo makua au ia o so a baby ko kiki ngofo le puru ka ia ko ngale le lo pa mele lo makua mai if I die, would you marry again? Pamelo mako, ui, tite, mengai le ngai rumba maka YouTube ma, ala ba ke sawai manganga ku. Pamelo ko inga. Come on. If I die, would you marry again? Pamelo mako, no. If you die, I stay with my sister. Pamelo mako. What about you? If I die, would you marry again? Pamai, no. Pia le loko lo makua. Ide fa arua inga nga ia le kari al koi. Pa mai le lo makua. What do you do, man? If you die, I stay with your sister. E koi nga me, o le vanga lama koi nga le uso lo makua. E koi nga me ngai, e kau ke makala i. Kai ni e kari atu le atia tal mea fiafi. Ia hoi le wha ka ngai mea riko. O le na tau maua tala mau pe mo ia li I wa tau whaale tonu le mafau kamila fu ilele wa tele le tamaita isa mo wa fusi ya isa lesa. Isa wha maune wa I video ya nau mai pe fu ilele wa tau mau antu si umantau kamila I camera kamila wa whaale wa makwa fia riko inga fusi le wa ruma sa mo. Moni le mele. Yo asiata. Ya ale mogi. E mauki ngoa o markemi o la fale misa kamila ma. Na sa lesa. Ere I umar fa fo o le loko le. O le masio fortupu. Ioi. Ya o se ava no le le. Ioi. Sa to a feiloa I le o na tatu tangata se I pai. E o pa wa nga o le mea ngamba ko I fa fi ngai. Le ai ma se singa fia la ko fa nga pu e. I na ko kua ma ngai ki nga kala vo nga wa. Yo ya ma ngai ngo fo kange. A yang o ke ngie ki nga ora ko ro ke mi ngo ko. Ke fai aku asiata. Anga fa ape ko e mo se si lima mingu ke le kupu le ngo fuanga le ngai. E alu le kupu e peia omi mon le stamp lang mu ho le fo ringa bali la ngu ko lo ba. Yo, asiata re si mega mai kau kai mi. O le si lo makua le ipa ya se bali la ngu yo ngala ngu ka so I fu mai. Ai wa pe wa vea le so le o se so fa piko o makua I ko o I valang se vai bo o ya la fo le valang. Yo. Pau do le valang ko o ya lo me yo lo linga le nganga fo le lo fia tari malo. Peila o ngai ku langa so le ko fa ko o nga songi le lo makua I le tupu. So le ale va ve kuska malo fa ya ava ho le pi le kupu. Male malo tatou le. Ale va ve ko fa vai ku so le o le amakua I mau hala vango mafai mupi.
asiata ele o le nganga whaftai. E le I mafai o na vavao ese e la tau foi na malanga whapito mai martupu. Me whaasanga whaingi kulanga whape. Le anga vai aku le sangi fia stoi no saresa. Fei loa I nai tina. Kau le se kai mio sko inga e pe ava ya kola kalaka mai ngai ko inga ngai mukai Samoa e so le piko le yeki nga. Pe ua mau luma si ko inga saresa le sauma mai kamila Samoa ngai loa o ko I Australia fa karimaya. Pertulangan na siata. Ia ele ai se me sili ngai do le. Vai ya tutupu. Lai fia. Fei loa I mana yo tatu tangata. O lona fo inga nga whaafetai tape nanga so tatu atunu. Lea ua molia ku le songi rea. Ke longa ngi me whaakau ke masalo. Ke longa mango ko inga se fulumiri o ngar kupu e kokongi. Ianga songi ya inga ina yo tatu. Ingai lo maa kukua mga ki nga yaid wha mo. Moile asiata mana nga whaaloan? Ele ngata ilia. Tole uwa ia kua li e kau sami ar ka maroa li I meo esi o whaipula. Taimi e avatua tuai e momolia tuai ma tutu li mai a tau mawhitanga me se. E ale nei wana malele wa le wa whaasala lau solo e whare whaasala lau te tele le lalolangi o Peritania. Le saunoanga le whionga le tupu ma estete o Peritania. Umi lava lo uola ma le soifua I le alofa o le atua. E toi fo I atu ia Samoa e toi fia va ai Samoa. Ai va ai lai mo ongo. Me ye ka ua maa vaenga. E wairanga e mara le leire whionga lupe makasila. E tele fo le maa vaenga la e sir fia lai nofo le masila. Wan maa vaenga la le upulea. Tasile maa vaenga le ua fai. Kai peor maa vaenga ngai kula kala. Ia po tuli matala o le mavaenga nei tulafasa o le mavaenga nei leongetai o le mavaenga nei pulotu o le mavaenga le la ia mavaenga le e taurena na fa ngoa e tatou mavaenga le mavaenga nei palalaua wala ngo si umu e le pe afa pe sa o lautala o si umu le na fa yele sa unuanga le ale tupu ioe e talo sia ai umi pelo na soifua e toe fo ia tuai e toe mori mawina ma toe sia tui Samoa. Ia iso ufirangalo si lai tūlanga o mālelenga whapene. Ta uale le mālelenga. Ta ma uale le ima manino le saunoanga le. Ta ma ia saris. Umino na soifua. Ia e toe fo ia tui Samoa. Ai wa lenga kalango mele uso ia maule melo le songi. Wa lulu inga ma makua kele le bebesi I mengi o songi. O vaia kule I le kupu. Songia elea wo mga kua ile ko inga ngā nga malanga hipsida. Tau mai Samoa ringi hipsida. Ai video mai la kangaka songi le pinge. Songi le lo makua le ala faur ko inga. Songi kanga fo ia kwar ko inga Samoa le ia se sia kala lo makua nga wa fai ro aru nga man lo makua mai. Pefe ia wa miong. Pefe songi ya kuidea. Wa ngalo le la ko konga. Pa me ko inga vai. Tenga ai le fia le songi aru ya yuka o le kangaka kongu le nganga amakare songi ai le wa o le piko le ngia kako e ku pare o le vave nga ko rosi o le pasinga ka vai ko sau le mea le per kulanga nga le mavaenga o le mavaenga ngai palau le mavaenga le wa le nga fai simu ia longo tala anga Samoa ia ngatu ulanga o lumana le koe ai a faina la ko ngela ko inga wa fai sikulanga fa le kongo longa ngatenga ia ai longa ka hule mabai le mabai nga ta ole mabai nga lena na ta ua to ina ia sau tali le chata ma faina fai for fa le ngor vanga le se si lo mai le tu ufa mo le misa se to play ia le ia ore sau no ngale na fai le fionga tupu. And I hope I survive enough. This is sila marisa ini so tape na ngayon fa mo. Fa to out of ai doi le ele talinga ya tausa tawasa sielu.
o le to ina I tūlanga o whaafiafianga e meise fo. Mai mo le ila tau fo yo le ai whaafisiri mai ia o le a yeise taimi e to e tu ina antua I lunga a ele tatou Blue TV. Ia le po ina o le wha moe moe ona na tau sisila mai ele ia I lava mase media na le leisa lato live. Matua wha le donu le coverage. Ai o le sa po ina I lona tūlanga fo I le pre-record fo. Ia ole ai lava le taimi e to ina antua I lona amatanga I lona taunu unga I se taimi e wha arua tua I lungo le tantou porkalame I le Blue TV ia po o se special fo ia le Tautai ai e se aso o le neiva yaso pe a mai a ona toe tu wha tasia le lei ia ai o le mawaingana na manga ia la le waka ko a ia walanga o la ia pono o male au puputoa male fuero loa male tofai isi umu ia ai pia mana ia I lungo le tatou porkalame o le tatou whaingoa ngai le mawaienga le nao le mawaienga nei palalaua ia po le mawaienga fo ina le mau tau sao ia antanua wa le mau kau aka ngoa le nga whatau nu ue le wha moe le mau Ioi, a seta a wai ere ko inga la ule ka ua ia sua fosi o si ko inga fo I o le nga ma le lo bakua nga ia I wha moe le ia makua la le nga kun mawaienga le la o sa vari ko inga ma le lo bakua o yu ka le lafan e whaisi mauk karaka la ngoa kwa le mawaienga ki ia o si vaenga wo maku kua ka no ko ngai tatou tua ai mo ia e ngirisi ele a fa mai kala ko inga le I silo makua ora era kala le kupula nga faida nga paki ka a fa mai lo makua ia ala nga mangingo ar sa nga kupu ilanga ma vaenga nga fai umilo nga ola ai vave fo nga fai langi fo la nga ana masio fo ya kamila ia longa wingo ko fo I mai lava I le mele sa fai longa lona matai e ke no ya siata le mangongi se ayer ko inga karu mai nga o mai le so o wa fo o lenga so ngele lo makua I ole o mengi o mama e nga so no le mangongi ma aya ngai ko inga sa mongi karu wa le lo lofio ngai lo makua fe ya o se tu langa le lei pa to watu so fua fo yo le fu tanga tatou wa lo le la langi ato ai ko e mo mai so nga va ngo sa wa sa mongi ia o se ava no le leo la fai fonto pero iso tato tunu malanga falwa malo fa tai ia te lo te le am vaenga mana nei o le malanga le tupu ma le masio fo me se foi o le si walanga so le kupu fo fa su o le nga ferwa I Samoa se sila mai le tale o le man nei o le tale le na pu e ina le sina lei oka e se man nei o le wa vai atu pe wo to tau fata fai le tupu le masiofo ai wo to fata teinea e le masiofo malana ata iyo mana to vai no fata ya o rua inisia tato por kalame o Camila le teine mai sa tu paitea iyo Leanga le original Camila e mo ia fo isi lua tu fine ya Diana u failangi leanga le original Anthem ia Camila kai pe le original le fu o le vi o fu le episai nei sila Aioi ia chata wa usunge e kalesia ia so fatasi o le original sa o le fu pe tato kilo ia fa mau ia so ia o upu sa o ia le tato hu leo ke ngā ruenga Yesu e po ai kanga ngofo ma sui upo le mergi o ke le mana po na ka binga sui wa o ke fiwo sa idi aku ma o le wa kanga ngu ma tu ai wa ko usu sa o le original o le fuwa Samoa I o ngā upu sa ka ngai e pe o le kulanga nga I le kilo aku I le ka ko kalinga malo I o ile ne fia taile o se tali atu le man fa alon malo fa tai mau ia walanga o ngai Samoa le ngau suare vi o le fua wa uma na faila usuenga o le foi sa o amata me por kalame ma o fofola tua le sa ili linga sa o mau mai ala foi se so ninga mai nei sio tu le toa ma o fai tofa o le ana to e usu lava e le a o nga tu fatasi o tu spa ia por malua ma piula o le na la tu fa fo ia le usunga le original ina o tu siai se vai meo le tasi iwa whamalu e le sunga ia sauni I inga kuresa o le kalesia sofitu. Ia, ai peitaila wa whamaranga I le telo whingalo
ona o le suinga lea wa sa wele usunga le wa ya tatou wala ngai o fo ila usa ili linga e lele o ma o titonu o lo te faita watu ni so fina ngalo mana ia fo ile fa pine fa mawina o le suinga le na suia ina ufa mai ina ufa i malanga tu ia le tuputa mai tai o Peritania i Samoa ia Queen Elizabeth le taimi na urua i malanga tu ai se vai mea o le tasiva o no fitu walanga o le te vai etunga o le vao le tasiva o no luanga i le tasiva fitu valu lea na toe mapu e mai ai le suinga o upu a le lau te whaita wantu mana ia le forasanga se tasi fo i o sui o le rungo tatou por kalame fans lea tusi mai mana ia le no whaita wina e pei a tangia mai o le suinga le na toe tau adjust ai upu fo ia masui ai le ia le vaenga lea masisi ia lau fua instead to le angiangia lau fua le leina muamua ia ma le suinga lea o le whailonga lea o Yesu na maliu mo Samoa e pei na sui ina i le whainga malanga to le tupu ta maitai e pei e tau mo molia tu ai le wheau o Samoa wa whaavaya i le akua o le atua o Yesu wa mafuanga o mea uma ia e pei o nale tau whangua mai e swinga ia ai tu so le original ai se isa no mai mau i le telo upu mama na tua whelau toa ia ia le to teli Sata faftaya de fa mo orta no nga ba nga le ile maftanga mala tunu usamo nei i mato ko fe lo inga matala no nga i dungo la wala me mato ftawi se foi le nga e to tele tanga taulo va pona la nga ina le toi au mai ole yo kai kai ka kela kiki e ka kele i mai o kili avia foi le maka upu ole history a so tato tunu i temi wa o e se foi maka upu o avia ai peitai e pe ole finangalo le tunu usafadia ole mana ia yo upu ia wa sui ai nei ole fai longa le o Samoa wa mafai ona tautai ia boka ko lo uma o ile tautai so tatu tunu ia ole atu eroi ia e pe la tu langa na ile swinga ia mo ila vai tasi fai upu le wa ile swinga le vai e moni a vai wa mata nei ona fai fa dingo finangalo le tunu ulungo pe fai langi ile swinga lea e ai nisi o vaenga na maua mai le tunu i fa mau vai tau na se ata sa eta ua o le tasi va fast food montupu lona winga ele i tuto tasi sa moa o le von tusi mai le ia le vaenga lea ma fatu mai le vi le o se tato tunu i Samoa nei ia o swinga lea i nei sa moa i finangalo fo le tunu le lango e li fa le lango ia o le mana ia fo o upu ioe ia asia ta se ivanga na ai ia ila to le la to amta fa yo ile ole ele o fari se manatu tu so le mata upu pole issue ai tu sa wa tasi lava le tu fa le manatu ole te ma tu langa fo ile ta mo fa le anga se tu langa wo ia nei ole tu langa ia upu pe ona ia fa pe ole fa longa le o Samoa wo mafai ona tautai ole matua i matango fia o nei upu le ile tapu inga fo iso tatu tunu i Samoa nei a seta malanga fa loalo ia le na fa te le mau ele o sala ese ole mana tu fo ile na e mana tu kusa ole o ko e tu ua ele a onga fa fe au lu sunga ile original Samoa tu la i wangia ia lau fu alo pale le va ai na fe tu lo wangia ai o fa ilonga le o Samoa mo fa ona tautai ia mana tua o le ngā kongua sa musui ai le lodo le tusi pese po le fatu pese e kusi ai ia ai wasau lea wasau nei suinga ia pe la tasiva no fitu sorry fitu correction ia le te va ia tu le fa mawina mai nisi o inana materna sui mai ai ele le failonga lea o Yesu na maliu mo Samoa ia e lau o le fiso e lau o le tolo ai ala tasi ele maunga yolo Paule me taua e o tatou whaatauaina le afuanga o le foi whatunga matulanga o tauto mai ai. E se tatou update o le tatou waa le mango to wha mole na te ane o tawhitoala so wha mole mau o se vahenga tau update mai ese mai le te mile sa fono i le fio anga pore tu malofo. Ia mana o mi ai loa ia mawatu ni tau I wha topi. Ioe. A o lea e usu le fono ia so far o lea se update o le te mi pe o mawane fa mole.
Raftai asiata, sa no le fo e fai lo tu langa lea. Mo le no fo si la fia si o tatou tunu ai mese lava ia na tatou si o tatou tunu o mau ia tunu mamau. Ia wa a on kapisa ku me sa mongi sole. E le ngo fo le ko inga malelo makua ai mese so sa mo po fia lava la tunu le lalo langi o bafuto. Ia, o tau mamau mai ia, tau whale tonu mai le internet o le tā. Sila po e tau maua mai, ia, iso vina ngalo ai, se tau tālia le tau so po o tau whale tonu po le mea ua umare tara po le ale, vaenga ua iai le nei, a fiafi ai, o tau ieiso vina ngalo le tūlanga. Ioi, o po o toe, saule uso ya, o le mena u whanongo ina li, taimina malanga mai po iyo, ngata mai le taimine na o lai na o ifo le fionga le mista ia ma pa sila fo ile fionga ile lato sa fa inga ia mai se o le tapo inga le fionga ia wai e manino a ia le fa moi le tasi sa fionga ile na o le va inga le isa fata o le a fia ile fanga tu lo ia a fia poi manga kai pale o fana kai a wala ngai kafe le suau pe au in fa ri konguma ia fa solo mai si umu tu lo la fionga ita o ne pia e te le ale le anu au ta fale al suau pe fa pe ia fa ina ia no na winga o la vai no fo male ono sai fo inicio a fionga pa ta tari pe fa nga ma no le la to nga yo ina ele fa ngo fie fo ile la fo e nga lu e mal puno wa ile china mai ni sila e fa ile me le su nga fo ile le po le ale ma le mena tupu ia mata mo fa ye se fe mai le suau mo nai dole ile sa fa fo male ba ia fa sa ina nga tai pale ona ia fionga ma a pero tulanga na ina wo faile fontanga le fionga o lo fanga ile fionga leo ia sa ia le polenga o la fo ia le fanga le fo tu mai ia nga tai pale pala time sa matau ia fa pena le nga mai isi fale alili ma le nga tai pale atoa ia afia o la to nga tai pale il fa mo le pero sa u tali le asia tai ile tulanga le tatou va le ngoto i Samoa malo fa tai se toi asia ke tu po toi okay mai mau fa wa mela sa no ngala nga moku ala matanga fa mo so ngalo pa tai asia ta ya fa marulu ho tapo inga le tunu ono tulanga fa le tonu so ta inga ya ar tulanga pe ona yel ta upu wa tatou se e nei tulanga le va pe ona fo noi fo ile tu malo sa fata ona le va malo ni sila o lo fa pe ona iai le ta ele o le o ngata i fale o tafitoala ia o le tūlanga le iai wo whailoa mai ele maloni usila le tūlanga i le lato ngā ruenga o lo o makua i whai i le se lau pa senge ngaka ma o le tūlanga i se ripoti lata mai a siata u mai au nawe e se mai ia container ia sa i lungo le vaa le sa i le vaa le taimila na ngoto i whai le lititai ia ai le ngata i lea o se whamtalanga lea na maua mai i lunga o penga te whailangi fo i whatanuanga fo i masetasio o lisi nia o loo iei ngā ruenga lea mai maloni usila. Ua koe la i ki asi kiso lai ka mawhai e pamu e se mai. Urona winga. E whaeakangia mai i o lai ko i ere whanga au e anua i na loo e kaule mene ele ba. O loo ka mawhai e pamu e se mai te tiso lea. Ia mai matawhai loa mai e leo toi ma mao ase taimi ai ave ese mai lole ba a manga tayo o tafitoi. Peo se ripoti lata mai lea siata i mo le whakafonga fo i so tatou atunu. Ia leo iai se tūlanga whapea mai a mea waliki se suau mai le vaa lea. Eoi. Ia o nai suau na iai i lunga le vaa i le taimina ma ngoto i fwai. Nga o se upu i suau mai to tonu o le vaa lea. Ia mautino munto hoi asiata ele i. Ele i whapea ua pala le vaa ma ua maua se awa noe sau e suau le whafu. O lo o malu pea e tūlanga i le wha ono liki mai o se suau mai to tonu le vaa lea. Mai o lo o ngāru lue ma faa tupe ina lava ele malo ni usila ia tūlanga i la tonga luenga o lo whai le taimi nei e le isa tupe tatou malo pia ua faa alua i tapenanga nei lea ua marilien malo ni usila e o mai e ngā lulue le la tau taimi atoa ma faa tupe la tau tūlanga lea i le aveseina mai o vaa lea mai ngā tai o i tu malo pia nei sa fata si omu ia fale halili i wa ngatai fale umai e pia o ta matsila ia afia pia faa pia fa ono liki mai fa fo swa o lo ye to tono va ale mala fa la
Malo whaatai tele lela o mawale o tonga ia male update mai le tatou va o le si vaenga. O le no mo mai tala I tala fo mantou ni usila. O le nga ua mawale le wa mai tama se ia le so enga le me foi le recording box foi le kapteni. Le ua maua ma o le la wa mai. E fai iso enga I le kalangoanga fai u mat mafiso ta inga pe na mafua ise a pe le ise vaenga na o ngoilo ai ia le afuanga o le fale tonu le va o le la walu la malo mafufau ile I meo mea kama makukua va veia su e mai ia wai le ma poangi me kiriki le ise mea wala au mai tamaya e sapina uma kama ia tawa fo ie po ia po le la kala kai fe so tainga o le ama wa uma o le mafuanga la tala mauma sila le wa kupuru mele mingoia kuaka ma se angiu sila le wa fai le ufa nga solo le se taimi ona fai loa fa la wa tele le a o le ngia ungangia kursu engol ke fongia sem o le a tau wa ngangia tu ma tau tu ia tu le su enga e sapina e amai se su e message ma recording ma me ma ia na ia ia alangara o se ka ko mi nga le matua fa tu tuaia ma fa telengesi ia ma so o tuai le ai la o se me e moa ia o tele mai lo la ia po le ai se o le fila la matua tau mafai le vaenga le le tuanga I wata te vai tu foi o le ama tua sa mala mai ai ka su el mafuanga ia ka ko wo foi la su el mafuanga sa e kuale o le a te te feanga I mare fai tu su e mere mafuanga o le maliwo tu au le ai fa kami kamisoro ia pe se vai ngol tu langa le a fe se ro fina ngalo me se la vala o fio sila ia le tatou me ile le tatou wa mata u fai o le fiafi Tata. Wa le wa ofisiringia fo e le tuanga I le mafuanga. Ai sa ka kaulanga se I mai le black box. Wa ka o le black box ia le pusa de. Le record uma ya kala ka peking. Ma le bala au mai, o le bala au mai, ma le bala au o le inlet ma le outlet o le wireless. Le record I le black box le. Fa maka pe ai ofisiringia ma le black box o le va vo le ngafangua le nga pa ulia sa lo longa le kaibel paro. Yes. Po la le mele pisa mai ai. O ke le mana mai kanga ka. Po le me e ala ko ulanga mai. E sa o le kala le si kai au. La ka fanga au o ai vala au mai lor kai au la yo tole. Po yo ka manga yo kuanga feo ki mai yo ku le lo penga fenga feo ki longa winga. O le la ka ko ai ka fanga me yo. Ai le su e ko ye le ko piko. Alana mele se mele black box le va nga pa ulia sa longa kai mi kongo le pa le nga we le e mo moli le va nga de sa longa ai o ku ro fa le kongo sa longa ai ama e o mai le so o ke le ma ma po ai le wa mo le nga me nga e ka ko va ke le nga 4 milion nga ma I ma o ko I ma nga ku pe ke le ku a bo fa ku asia ta le mele ku pu te de ele fili ya se fai longa le fai se me ma le ke le nga ke le ka yo ya ngi me ka fai long o ke le fia ma fu ka ka fai long ke fia ma fu ka u ngai ka mai ki e fa sa vali solo niu fa sa vali solo ka wanga fa sa vali o ka manga ai o ka mai lunga o le hai depo langa fai mai ale si su yo le vai ngale sa lunga le ia ke sa lunga le mele ma ko ki lunga ve mai se sa lunga le vole I kama le wori ko ngwa ia le pisa mai e mea wa koi se mangiki o ka kingo pe ka alu I ka mai ke ka te whaanongo inga I o ka kingo pe ka te whaanongo I lo ka whaku pe ngā lue mai se eska veida I kongo lo ka whaku wole pe ka alu I ka mai e pe o sao kari ngā tiata a pe walangalanga mai e su ele a mai la ma le black box o le mai le box ngā le wa alenga pau ia sa wai I sa lolonga I la fionga sa I le wafu ia e fa pa lengi ka ko mea e le va pe la ko ulanga mai e le ngai voi kui va le la ko ulanga nga mai e fe siringia na mai la mare meo le o le va nga po le ko meo na pai le ka ko va nga sa kali la jata ma lo fa tai ma na ia tele le vaenga wa e fa mau ia I sa fo popo Siata, I want to langa la.
e pe e ngalo ya la ko se fa le ko fo i ro la ko kaini ai pe e fia ye o mai e langa ia tulanga o ani me o tutupu le taimil nei i le taimil nei ia ai pe ka solo mua mai ngale mero ke vai ko ngi pe ka solo mua mai ia le ta ia fo ile basenga o la to tu stala si nia o la to tu stala lo nga ru ya tu Samoan nei tulanga le reportium ta oposes e pe o la uskontia le fa ia mero le langa mai me pe a fuala le vaale ngoko ngi ingata I falo safata ia e le o kutsa mar kulanga ile ki e male mama se tulo male mama ka ko na fanua le sa le e o mai le va australia ba kule funa malanga mai lava australia e a mai le so sori ma ko ave ese ko le vaale ma tai falo o sale lo ia ai nga pisa ile ngakai le ai langa le vaanga ngale anga kai mo Richard pipi I le vesi le nga ia I kai mo fainga palo tama malanga ngase malo ai ala ngai wa mai tangata popoto fa pitoa mai le malo ni usila fa fe kai I ngai fa nga malo fa pa anga male atunu o ngai ko por fa la vele la koba le a wa ko mai ala ko nga lue inga ia fa sao ina nga tai falo le atunu ia le maku ku le ma uru le ngai yo e feo I solo I tua mauta le atunu I le tonga tongo martulanga e va ai pe fa mata wa ye ni fa ailo a mea ua Jesus ua riki mai le vaa. O le whai unga ripoti ele ai. E oi, pe o tūlanga na. Ia a ole nei lava ai e o lava mafai nei tua inga. Ma mana na o se itali male malo wa fasidi le fasidi ia kelo isi vai ngai. O fe ele malo. Ai au ka ko fasidi kula ia. O inga avere va. Avere ele fanga malo le va apenga ave. Ia o le kulanga o le me foi foi, luma foi kole. Le tūlanga I fatam soari inga I manatu malangona o lo fia fa fonga ina tu per tu langa na seta malo fa jai e sele le man yo no fingalo mai le se a tatou one ia ai ona fa pe o le lantou fa pe o le lantou wangai ia o te lilo po o se ngai tu sa mele ia I ole o ngale mo nei le nei vai tau suinga o fainga malo nei tu sa wa umata mina tai lo ayo me ta o ngai ai ta ole mele wa ele te mine o fa alo to leanga tu sa tau fa leanga wa mantu wa fa alo to leanga tu sa e ala to mea ia ai fe punga mai ai mari to tele le tau fa alo to leanga mari tau fa leanga awa o po moni lava le na ai se ai le o su e ai le black box o le nava na fanua wala ngai mo wa umai tala noanga tapana e wala au mai kapteni wala au watu ia le tangata le I leva ai le tawa wa uma vainga po se tawa po se tano po le ala ele na le oi foi e siaki ia e o foi lai le mele le te fai atu na tapisa wala ngale na moli mauli tamale mata umai le fa ngai ngol telefoni o a uma nei me ora isia ngale mai ar kor ora sapina uma pe atu so engata mai fa fo sapina malava ia na velo le sia ki wai fiu ki liki makape e toi mafai lava providers ma company ma tau internet ona la to retrieve my information sia ma vai hai ngofi ia ele tau ngata fo mana tu fo ele ana sa no minister tu per ma fa tara no nga stasio programme tu ti ia o la lava tu per malo e fai ai pa wale me le fa tali le minister tu pe ole okay yaku ole a vaku kako kama su e me fa o yo le ia ona ole tatu te mi manu fo mana tu fo ne fia o te mau ia fa mai ale tatu por kalame ia mari te mi fo tatu por kalame ia te olua male auso ia me se fo fa fo ma wala tu no ia ai ole fa e u tatu va ale ne va ngole fia fisila ia la foto la va no le nei fai ia si vainga te fia sau no ai o nisi fo o whapito ale tato o unanga I Samoa le Moatoga ia ranga te lea ia ona watu fo ileo le vanoa I le sunga ia mau ia ona tau warunga ilo le tato proklame le nevanga la fia fifa mole ia waftai siata e moni lava au o le uso langa o le tato taimi ia e mori atula u whatalo kwai nai paanga ia nei I Australia manuele I mai le tato proklame whatalo kwai sia mato e kale sia le I o le life in the spirit ministry I president I Sydney Australia ta mato fatasi masi e kalesia le sale kalesia le lawa motu sia fai ma e kalesia te sau ni Australia mo lotu
oka e matau tia le fe afio ai o le nganga pa ia si ekalesia le sunga va venga ia pasta Filipo tatou ia malili en tatou ia male mamalu le ekalesia le pa ia lasi le ekalesia ma ave ese ia fatalo ho ia muliang tele o keti tai taulanga male no faalo ia mana io matu ainga la vai ni ia Australia nei nai matua pali i missionary ma tangalo viseta ia to fine ia Yvonne ma no faalo ma Jordan pa Winnie ma Jordan mal no faalo po wesi tuli ma matu ainga uma la vai nei ia Australia mole atule fa malo le nei ia fima al tulanga ide le company Samoa ia le ngata ia fale ma vainga le ngalo ia fale ma vainga lang male no faalo nei ini Australia ia le tulanga tato company siata ia na wa ilunga ia fa pitor tato company ile au nanga ni taimi wanga nga ia fo fa ngol tau sanga ia la wa fa ia tato special mo le tato ia sa pisi ne tato fono le le tokom ia la wa tele na mai a tele nga bunga maloma le fa pena ia manisi la wa fa la wi lo fa ilo le uso ya mau ilunga le na ia foi au nanga ia pe tulanga ale wa to fo ia se fa mtalanga i le vaade ole vaade sia ta ele se ngole va ale pa ubia i na tayo ta fito ala tu le tu malo male fio anga male va ale nga pa ubia mai sa vai ole va ale nga pa ubia nga kai nga pai la ke lava maka pekengi fika ngi sila ale va ale nga kupu mai sa vai ia le malanga ale va nga vai longa winga ele ai langi su nga fa ia ilo le ya le awori ia nga ole pa o ko inga ia mang si ngai kamari nga ole pa ole ma nga ia na yo su nga ia pa fa wala nga mai ba nga ia su nga ia i le va angi si la wanga avela ko na ko ba le mea ko ngi fa pa le ni po la se le ni po angi me mo wa nga ia pe ava pe kupu se e dike tu wa uma matiso a le mea ko mai sa vai i le ka ko va o ia nga o sila fia uma le tunu ele ko e po mala e sila fia le tunu le me nga kupu mai sa vai ia ai manga ia mele plak pop se kia ka ko fa ngolongo la ia ile po le ale la ko fa tormuli sa kuwa patu palwan ia se ia mai ka ko fa ngolongo a pe ko langa mea sole ile ai ma ke le mo foi ma ko ia le foi ma ke langa a mai la le puso le vanga ai manga ia la le puso le vanga o ko ngo fa foi a le va ala ko mai kai io si ka ko pio ngale sia ba ile ia pipo o la ko wa ni silanga o mai ai so la se fe la le malo a o le he ta pipi o la ko nga o le va ale nga pa uia mai o isa lolonga ye pe o le menga e faia pe la le langa ma de foi mau ke langa ko ma ko ia va nga ia pe o sa uta ko tala no atu le sia ta ngor ka ko kai ai mo molia to lo fa nga mai ta nei ile tina le ai nga fo ia wi mono swali male pa tali mai el fa na isa mo male company ia sa to ne va ya so pe a por vas ko ia o to ia le fo o mana nai suenga na o mai ai no sa we fa la pe pa Tasi nei isini Australia ia le wa mai ale wa o to fa mo le to si to sa po se meo o November e to fa uma loma ma ave u fa to tonga o le melo le lo ia pe o tulanga na siata de ne fia ki mo le to ia lo fa nga o nei i nei sini Australia mori alo fa nga mori po mo ele uso siata i lo fia nga ia i matato po kalame i ni sila ia mai se fo ile ne fa mo wa ia si o to ai le ngata ile le uso ia mau fa muri mai sa mo mau ia malo la va ia le uso le tau pati mai tato po kalame ia malele o mai fo el tato sao ia wa le lopo fele me ai ko ko oso le sena ia ai alo fangia le tual tato vala ai le uso te taimi o iluma tato feiroi ma le atunu le fa fonga mai nei sini ato ia fa to fa tu de ne fiafi ia to ona nei sini Australia ia tato feiroi pe o shopping center ma pu e ka ko aka ia e pu e fua e se kupe o kongia ia ma le fa alo lava jata alo fa tai ia mau a tai sila la se uno mai mau fa mai ia le tatou tai lava seta o le be piko siri no fa ka o programa nge le aku ulunga o tai awa hoi pe ngo fa ku ya u apor programa mai la lo i mai Samoan nei la lo ka ku foleo pau leo se va nga o le ka u ele tai tai i langa fa la kusi va fo ka fa la kusi o le fa fe kai programa nge o le fola mai rupe matsina o le ngala ko ava ku langa e ave langa pepa
a le mea fa ko o a mea o ska ke o le ngalo kai de official o lo ke ro ko le fe ro solo ma fui ma no su fa ia langa kusia o le ro ko ska ke ia siata ia fa fetai tele mo le nei ia fiafi fia mo mori foi le nga fa fetai se tina ia a ke nese tening lio pe ona ia ile la e patango fia nei na wina ma hawai ia ma le faʻasoa ia le pu e tatou por kala me Samoan nei ia nisi foi o paanga tatou tautai ia ele misi are fia o mai ma o mai ia ona wa malanga lupe matasila ia me sili le fa fo mai le tunu o lo ke sili ia lupe matasila po le are tu langa ia wa ia ma ko yo le lokat wa ele o mai ele po le are tu langa lo alwa ia na pa tu langa le o le fa fin nei o le na malanga tu e ave se tasi fo ona mta ia wala el lumana ia per tu langa na fa tai tele le tunu fa tasi mata to proclame anga le leile tu ai ia i lauto far vai malai o le fo ngata to proclame ia mo se malo se rupe matasila se tai no luma fei loi ia ma se ola vai vai o le nei fa tava mo le rei taimi ia fa to fa so i fo le malo le tunu fa fa tasi mai i so se tu le lalo langi fa so i fo ia alo fa tai mau na tai le fio nga ya lupe matasila ia le wanai va ia marisio sua fa to fe o le uso tulou ia fa tai tu lang o le tatou proclaim fa tai fo i upu fa ma fana ma fa la i au o lo so lo nga le me uma i le lofa o le tua ia tatou te felonga mai lava tu langa fo i le fa mo au lo fa nga so lo pe tatou proclaim nei fo i va yaso mo sila fia le ta wo me pa anga le Bluwave TV ma le tau te ia e fa ia lava tatou proclaim ta ao sports telenoa fa au proclaim le tau te ia le aso tofi ma le aso freile ia ai mo le fiafi i le paia o Samoa o nei o tonga na o nei vaenga fo i o tupu so tatou tunu ia me se fo i o le taringa malo sa pale fengai toe fa mawina i le fiafi nei le anga fa aftetele fa leo tuai mai Samoa malava fiafi proclaim le tau te ia e fa leo tuai a Samoa i lo fionga le sa fa pito le tuai tai palemia la fionga sui palemia fo fetela i le mota e me se pa i o kapeneta fa aululunga ma au whainga ruenga malo so se matanga ruenga malo whai o le whaiva. A fioanga, a la alafanga, mafutanga tama, mafutanga tina, o au talavou, o whaapotopotonga e ka le sia, o ai sa o tautongi maa e le whaamoe moe o le talinga malo. O upuri seunga, o tautongi o se seu o langatila o whaapulou le tualima, whaamalo whai o le whaiva. Wa tu e fo i Tautai o le fo manu ulaina o tau whaipu e le matila ma le o wheloa. Wa tongi pāntau le avele uru sa tautongi le tama si umu ma le tama iatua. Ia awani talinga malo si o tātou. Tunu o tau le tātou ai whai ngā mea lalolangi. Ono lo tau whaaya malo ma lo tau saili malo. Mo molia tua i le wha malo ma le wha aftai tele. Ia ele asa fo i se whaiva ma se mau mau. E iei fo i lape o launga, iei fo i sala tu langa le Tautai e poto lava. Ia ai le se lau pasene ni antu liu na va. O fo ni leu le sila Samoa, me se fo i la tonu tau mufai fo fuanga i Samoa, ia ui mangalo iei le alofa ma le anga le leo le. Tua matu fatu le fiafi, ma le auso le fionga ia sila, me se fo le uso. Ia mau, ia me se fo lo nei fatu va au li tia le tua to e taimio le fiafi, fa soi fua Samoa, ma ia manuia. Sai foi ya. Sai foi. Wow, bom.